Fatala fatu I tala mai Australia le radio Samoa o le nei aso whareile. O ofisa su esu e Australia whapea mana paanga le Five Eyes o lato whaia se la sanga o tu ina tuai se la patainga ma wala awai mo le tau fia o le whaariri wina o tangata talavou inisi o talitununga mai tu ai ngā mawhauwhaunga radicalisation. O lea la asanga o wala awai fo I tangata uma, mai mātua e o I whaia o ngā whapea tangata whainga ruenga de soi fua malaloina, ma isi au aunanga, I e tutu whaatasi e te te e atu I e tu ai ngā mionga, wa haafi ai le tu o tele o le tupulanga talavou, ai le ngata I leo le tu o tele o tangata talavou wa o fia I mata upu tau whaatupu whalavelave, I atu nu e lima o le Five Eyes. O tangata la iti young people mai la tau e fia I sa wanga, wa nga I aile nei tau mwhainga, wa talo sangai I atunu uma e lima, ma le ASIO, ina ia ngāri rue whatasi. O isi atunu e awhia le Five Eyes, e awhia I Amerika, UK, Kanata, New Zealand ma Australia, ma wa sau nora whatono le ASIO Mike Burgess, o le whiriwhiringa ina ia tau lai le au unanga I talavou, o le urua I whaailonga lea o le whaailoa atu, o le tūranga whaapopoleina wa iei nei I lea mata upu. Whai mai pe ama le 20% o mata upu e whaatatau I ngā ioinga whaatupu whaalawelave, matau ma whainga e whaatupu ni whaalawelave whaapea I Australia, e apua mai se tangata talavou, ma o le toa tele o lo whaatino ia tūranga e mā tele lava I lunga o penga te whaelangi. Wa fata I le community o tangata Israelu I mele pone I le awhina sa sawane I le sunako po o le malu tāpua I le tu I saute sa sa e o mele pone. Whai maina nai news o le awhina sa sawane I le Adas Israel Synagogue I Glen Era Avenue I Riponley te o le whai le waweao, ma pe ono sfurufu I mūna ngā lue le te peina o le awhi wa matua wha leanga ina le malu. E le isa soifua na awhia a wa amata nere su e ngā leo. O se whamtalanga mai se sui o le whono whaatonu e pūle ana malu, o tā uai wa matua I whaate ia I la tō I le awhi, ma e le iei se manatu e tupu se atūlanga I mere pone, a wai whiwhi le mū lava se o la tō community. E se sawane le awhi e tō e lua I tū la a mata tālo sanga māsani o le tae ao, I le malu lea, e māsani o na awa iei le lua se lau I le tolu se lau o tangata tā puai. Wai mai isi di pote o masaromia na susunu e nisi, pe I tai o lo whaataria su e suenga, ua wha ngā soro nei a leo. O le soe tula I ele whamisinonga le li lea na pu e leo I le whiawhena nafi ma mōria, I le tau mawhai e ngāo I esa pisi nisi, wha au o rima ma wha lawe I se malo le malo. Wheta ua ina mai le li pote o lea li lea pe o na tā ua, na tau mawhai e ngāo I se tasi whale o loa I le Cold Coast, I le baenga o iei le taulanga whaatau. Te o leono I le fiafi, na ulu whale ai le li le fasu tasi tausanga, tau mawhai ngā o le Surfers Paradise Boulevard, ma nā ngā ia ne ma se whana me ta alo ma se cherry can, po se whangu pa ue masana no tuai penisini. Wa tua ia lo na wha o di mai se tamai tai whai ngā nwenga le whale o loa lea, ma ia whaaton wina le tu wane o tupe, ma toe anga I se ai. Pei tai murmuri ane na toe fo iane le pisinisi lava lea, ma amata I loa se vevesi, ma se tangata e ono se furu walu tau sanga sa iai o se uoa le tamai tai whatau o loa. Ta uene li poti na wha manu aria le ono se furu walu tau sanga lea, a e tua ia aire li e fasu tas tau sanga le ilo na sunuina o lumo le pisinisi au le isola ese. Na maua leo I se whale I Cavill Avenue, ma pu e nai loa, ma e tūra I wha msinonga I le so. I le vaitau o tūra la tātu le whamanatuina lo ki visi masi maso fia, wha ailoa se ripote le ala taiwa mai Queenslandi, le tutongi uma e se tasi e leo fia wha ailoa ina lo na tangata, a wa wha ingoa o le Secret Santa, I le ripoti, o le pāleni o totoe le vaitau se lau o mea ta alo tamaiti, na wha atau a e tongi pe lei bai I whale o loa. Whai mai o sia tangata e le fia whaeloa ina le suafa, a ua whaisi lewa na whai peala na lona sao lea I le Cold Coast Charity, Serving Our People. Na ia tungi ina pāleni o toys o lo tutoe mai lei bai si whale o loa le Mr. Toys Toy World, I le Stete o Queenslandi, ia ma o tā ua e o I le se lauri masfuru wafe le tupe na whaaluai. Whaaftai a inga na o fia I le rima fua I o sia tangata, lona winga la, wa leo te mamau ai o ane uma le tusa ma le fitsa lau fastful whao a inga ia, wa mai ona tutongi uma la tau lei. Ma lona soifua whatal fatu le amatanga le nei vai aso, I se whao poponga foi, o talafo le radio Samoa mai Australia. O le polo inga, a le whamsinonga I le poa na po, wa tau fia I le uni mai le whaia o soro te e le so, ina wale manuia tala noanga sa whaia le Sydney Trains.
Whai maira nai news wa tau fia unio tangata whai ngā ruenga i au nanga ia o na toi whaatino nisi soro te i le mai au tala noa ngai te tongi ma le whai ngā mālua New South Wales wa le tau nuu i se tasi. Whai maira Premier New South Wales Chris Minns e le ma whai na ia tali i oe i mana o ngole uni ai te ena isi tarosanga mai tau si mai isi tangata whai ngā ruenga. O le popolenga la ne ia awhia au nanga tau trains i le anga i atu le Kirisimasi ma ua awe i le Transport for New South Wales le uni lea le Rail, Tram and Bus Union i le whaamsinonga e tau mawhaia i e poloka nisi te e ono whaia. Na whaamatu ua nei le pōna pō le whaamsinonga le Federal Court se polo inga e whaasaio na toi whaia ni te e. O whae role le fio le uni i le whae unga ma le whaamsinonga ma o lātou tā ua i o le whaalau i roa whaalau wai tele e le Premier o le whaamtaranga e whaapea ua whaingata ia ona ioe ona o le sira i isi au nanga ai umane fola le awe le uni le whaamsinonga o whaamawina i se aso au pito whaamaina lea mo le vanga whaupwhai le Labour i New South Wales. Ma o se oso whainga fo i lea i tangata whainga ruenga uma i se tete o Ausitalia. O whaalauroa no whanga au pito i tele i eisori ngā tū la whono e whaatino e talabou i Queensland a o sauni eile whai ngā mālo i le stete e whaapasia nisi o suinga e una i eile whai o whaasalanga e o ngā atu mō tupulanga talabou e whaamaonia le soria o tū la whono. O le Premier David Crisafulli na ia tā ua e leo le ngā inga muli le e whaia e pesoso ne ia whaititia le nei whaafitauli i sori ngā tū la whono a talabou i le stete. Whai mere Minister whia ngai mu whaamsinonga o talabou o Laura Gerber a mata mai Cairns a ngai Cullen Carter o Brisbane i Pilawela wa matua i whia ngai community ma whaafita auri i le mata upule nei ma wa whaamatu uai nei e le whainga māloa le stete no fuanga o loo toa tele eile ausolu tū la whono o le tu i mātua le stete o loo mua la lata atu iei ma le whaetu o Townsville o Logan Lacey whaetu o loo whaamawina toa tele ai fo isi whaapea ma South Brisbane. O le ngā yoinga lea le whainga mālo i tū la whono, the Making Queensland Safer Laws, o loo te te fo iei nisi, e meisa i rātou e tere le sira fia i mata upu tū la whono, ma le saunga le mō tamaiti. E mai a lātou, o le ātū tū muai no fuanga whaasala, ma whaatua iei mga ruenga le whaamsinonga. Whai mai te vanga whai le reiba, o tū la whono i e tau whaapasia, wa whainga tā tele, ma ua whaatutope. E iei se whainga whaona pō nei wha teknolosi, wa whao ngā i le toe waia ina o se tasi awala pisi sini, ma wa wha moe re a wha saunga le mui nai, le ava engo le ala tele mo ave ta awa le uia. Whai mai rea la taiba, sa ngā ruera au whai ngā ruenga le wha leia o le Western Distributor o se tasi o awala pisi le a ai, le efeso o ta iei le tu i se sifo le ala lau papa tele i sini le Sydney Harbour Bridge. O mea po e ata fōu o le a whao ngā i ia whainga wha teknolosi, o le a tauina i tangata o whaatuntun wina traffic, po wheo inga i le ala tele, traffic controllers, po o whea tonu waenga o awala lo tutupo i whaalavelave, ma ini nei se kone e ma whaino lato whaairo ai lea whaalavelave i abeta avale, whao ngā ai whaairo i le ala tele, ai mei se abeta avale o la tātu i no fuanga o tupu ai whaalavelave. Wa tā ua fo i le toe whainga wa iei nei, no winga le a wawe ai wheo inga ta avale mana o mia, mō se whesoasoani se whaalavelave, o le whainga lava fo i lea tasi o loo whao ngā i le awala le M4 i sini lava. O iei tu e ngā whailo e whao ngā i lea whainga fōu, e ma whaina tau whiaini whaalavelave te tele ono tūlai mai, a wale a wawe na whailo atu i sini mga ala, ma ave ta avale i a wha mamau ese mai se no fuanga o loo tupu ai se whaalavelave. Pai maina Minister o awala i sini, John Graham, o awala whaapea lea whaingoa Smart Roads, e ono whaititi eile au whai o tangata maririu i runga o ala te tele. Wa whaamaunia mai wa mariu le awa ta avale, o se ta avale nā ngā iane i le awala i New South Wales le i awhale ono le pepena nafi, ina ua teia i le whaata i luma o lana ta avale i se aitema na whiki ane, mai se caravan sa toso ane le isi pito le awala i Griffin Way i Geelong. O le whaamtalanga leo e fōringo le aitema le ana tai ai le whaata i lumo le taavale, ma haa whia isi ave taavale whasafuru iwa tausanga mai Canberra, ma haa whia ilo na ulu. Na mariwa I lava le no fuanga leo le taunu watu le sosoani whaapavave,
Ai le iei nis tangata na mananu ai le whaalamulawe se ibanga nasa tina e fast food walu tausanga manai te nei te to lua se fulu ono ma se fulu tolu tausanga le matitua na whai malanga whaatasiane ma le ua maliu na ave atu le whare mai Canberra mo tong fitinga ono le whaate ia i le whaalamulawe. Whai mai le 7 News o le isi adi e tolu se fulu lua tausanga le ana toso inana le caravan e peo na taua sa ave fo i le whare mai mo le whai o siaki. O lo o wha a wauru so e ngā neo ma tāru sa ngaina ni se si da fia ni wha mtalanga i dea whalamulawe i a whesota iane. Tala muni, e ono whaasa haina le toi whai o ni solo te e tawhatafa ane o mani malu tāpuai i Victoria i le mai au le oso whainga i le malu o Adas Israel Synagogue i Merepone le Western Wai. Whai mai oro iro nei e le whai ngā māloa le stete, pe wala ngā tatau na whaasa tangata mai le whai o ni te e whafuane o no fuanga tāpuai. O le afi na sasawane le malu le au le community o tangata Israelu i lea whaetu wa whaawau pe Yesu e suenga. Pai mai le palamia o stadia se whaatana noanga i runga le televise wa manino o whainga whaatupu whaalawelawe o se tasi leo tau mo whainga i a whaatupu le whewhe le community mai whaapea umalawa leo se whainga leo whaia i le malu tāpua i e peo na tā ua. E uida ele o whaamawina alo ia lea ngā yoinga o se whainga whaatupu whaalawelawe mo le teminei pe tai ua whaatana noa i le so lea mata upo le vanga o whengai masu e suenga whaapea le stete o Victoria. O le whai unga le vai aso na fora ia le whainga māloa o stadia le 2.5 miliona wa wanoane mo tūranga tau le puipuinga mo community i au tangata Israelu ma o le whao popo le isi tolu 2.5 miliona o le episosoani i to tonu o le se furu walu masina o lumanai. O ana na fo ina fora ia le whainga māloa ni usawalese o lo usira fo ia wanoa o le sui o le tūra fono i le mata upula vale tasi ina wawa ia soro te e tangata sa whai e se tasi o manu tāpuai i sini i lea solulu na te nei. Tala nare veite o Samoa mo le amatanga le nei vai aso. Malo soy fua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo, se kia Radio Samoa. A umaloa ona piki tamaiti a onga i lea solua ma lea solulu o vai aso taitasi. Ona ki mai roa lea o lau leiti o Facebook po le YouTube a le Radio Samoa. I le afa o le tolu i le polo kalame o le tuli matangau. Ea o ai whanau i le ngangana Samoa. Awane imisia e le whanau le polo kalame o le tuli matangau. Ma le whaletua i a Natasha o le saasia i a solua ma lea solulu o vai aso taitasi. Avia maua sosa, Omega ka. Diana lowi moa, Omega ka. Sabaleta umofie, Omega ka. Fili mai loile, Omega ka. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive i Manukau. Pole telefoni o iwa lua fitu lima valu tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega ka. Umalole keisile, Omega ka. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga i Samoa whapea le malanga bai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. O e mo mia singaluenga le customer service, hospitality, po le avea fo i maleo leo. E te leo mautinoa, po o whea a matai. I le MSL training, mātou te whesoasoani atu. Mātou te malama o le amataina po le toi fo i atu i aunga. E mawhai ona whaafaigatā. Ai olo o iai le mātou au whesoasoani whaamaoni. E taita ia malangolangoina oe i lau malanga. O le MSL training, o se ainga. O se no fuanga i langolangoina oe, e whaamalo si au, ma whaamanatu atu lau sini whaatu. Asi i le msltraining.co.nz. Pevala au loa, le o valu selau, lua, fa, tolu valu. O lolu manai, e a mata atu, i inei. Tasilima iwa tolu amo.
O te whiwhia lava e toi whaatalofa ma o whalofa i a te oe. E le nei maenga o le tautua, whaawau pēr, ale si ufafonga o Samoa, le Radio Samoa sfulima i watonu a mo i au kilani. E na ua sfulma le 5 minute o le o te ainei i a le tū la e wha. Le whaapoponga o le polakalame ngā Gagaifo o Faiva o Samoa. Ina ua mai a fo i ona ngā e le la i le tai au. Ia maala usu fo i le atunu, pe ono fo i atu Samoa lava ia. Ia, ala usu i le bau, ngau le bau, ala usu fo i le sami, whae e le tai. Ia, onisi o wha ia onga, a ngai fo i le matanga ruenga o leo leo, o le au ave pasi, o le au ave taxi, ia, ma ofisa o le malo, ia, e whapena fo i le nei atunu, o whaatoanga, o le ngā taifale, o le tua sivi, ia, mese fo i o whale whai ngā ruenga te tele, mamatanga ruenga ese ale malo e o lava fo i ona whaia onga i a whapea fo i la tau o lo ngā lulu e le saunga le mu le ofisa o li i mamalu o le malo tanga ruenga leo leo i maisi ngā ruenga e fia se lau afi a wā fo i e le i tu ua tātou e whise ngā ruenga tasi tele taleni tele tofinga wa ave ma tofi e tātou whaaftai le tua o te mailo tau soifua ma sa mātou wola tātou wheilua i e lumo le nu ia se isi teimi whamai atu i le tātou whaatalofa ma o atu i mauta malawa a leo whaatasi mai i le tātou mālo mua lava ta mālo whainga tā Rick the Man, ladies and gentlemen. First up with the Gagaifo of Faiva program today is my dear brother and friend Rick the Man from Car for You. Talofa lava and welcome to the show, my brother. Talofa lava, my dear friend Savia. How are you? I am good indeed, my brother, and I hope you're the same as well. Yes, that is correct. On this beautiful day, which is a perfect day for buying a car and a perfect day for selling a car as well, my friend. And so, yeah, we have got a lot going on over here at Car for You right now. Yes, we've got people from out of Auckland, Wellington, Hastings, all over the place. We are selling cars right now because they are getting absolutely beautiful deal. You know, yes. So I'd like to share some deals which is going on at Car for You. And you know, I heard through the grapevine that you're bringing back the cash back, my brother. That is absolutely correct, my friend. We have got the cash back now. All right. And if you are looking for cash back, you know, you have to tell us first. It is because I tell you what, sir, we have always said this in the past as well when we have done some massive cashback back in the days, you know. And even then we said exactly the same thing, that cashback is not for free. It is always on top of the price of the car. So if you are looking for any particular amount, you have to come and tell us first what do you want, and then we can arrange things absolutely as per your need. So that is one thing people have to understand. If they are wanting any of those, they have to tell us first, this is what they want, this is how much they want, and we can make up a deal just catered and tailored for our customer, what they're specifically to the point after. So yes, we have got the cashback back on the board right now, Kenneth Surveyor. Now also, no license deal is available right now, as well as we all know that sometimes we get our, we want to put in buy a vehicle for our parents, but we don't drive. We don't have a driver's license, you know. But we're working full time, and we want to thank our parents by buying them a car or something. You know, this is usual, but that is not what is available in the market. You know, so we are bringing that on as well. So if you don't have a license, as far as you're working full time, you know, and excuse me, and clean credit, of course, you know, then we can get you a vehicle even without license. Learner's license restricted, full license is obviously not a problem. Overseas license is not a problem as well, you know. But two simple criteria right now we have got. If you've got learners, if you've got any license, then the only other criteria is working full time. If you don't have a license, still the criteria is working full time, you know. But with clean credit, with no license, you know. So if that's the case, give us a call right now, or just simply come and see us. And I tell you what, even with no license, with good income and clean credit, we can even get you ute if you like, you know. So all those things are available under one roof, which is Car for You, my friend, as you know.
That is fantastic. One-stop shop. Even if you don't have a driver's license, there's no law that prohibits you from owning a car if you don't have a driver's license. So, you finance the car and use your mom or your dad's license to get that car out from the yard. Isn't that right, my brother? Yes, no, look, the thing is basically we do not encourage and we will not tell you to drive the car without the driver's license. So someone with the license has to come and collect the vehicle. And that is, of course, because at the end of the day, you're buying it for your mom or your dad who has got a license, who will be driving the vehicle, and you're just buying it. So buying a car is allowed in New Zealand without a driver's license. That is within the law, and there's no problem at all. And we're definitely not encouraging you driving a vehicle without a license or breaching any license conditions. Fantastic. All right. Any specials for or a giveaway for Christmas and New Year? Well, this is what the special is going on. Yep. Cashback, no license cars available. Utes available with nice mag wheels and whatnot. We've got a couple of Utes over here, nice looking Utes for very, very cheap price. I tell you what, we've got the special. I'll give you the one special right now. 2020 model Ute, fully done up for under 30K from Car For You, and the weekly payment is going to be about $200 or maybe less than $200 depending on your credit. So you can come and see us right now if you like. Or give us a call on 0800 227 4968, my friend. 0800 227 4968, and you're at 298 to 300 Great South Road in Manurewa. All right, so my brother, you have a great one, and looking forward to chatting up and catching up with you once again. But you have a good evening, my brother. Thank you very much, and you too. Bye-bye. Bye-bye for now. Le tama intia mali le na ngoya riktame. Se ole mali le ngi inki. Nga kai roma ya riki o skama riki apa Ara ko inga fo ya mariki o le me. Awa umi fo ina mafukanga. Le fai puiponga ale radio Samoa but a car for you all these years. Fantastic. He is a character himself, but you can always call him on 0800 227 4968. O varusalau lua fitu Faiva ono lima mole ono iva mole tato falatavale lena. Le car for you. Ele lato tuatu si lua se lau iva valu se o le tolu se lau Great South Road I Monroe. E te lo foi la in kiele. O le fase ngo fira lo faya. Rick the man. You're the best man. Vai, kuri meska vale vakuia use ia nango le sa ka vale. E tuli mai. Kuri mele upo e vakuoi oi. Ia le na. Patalo fala ia te oi fa wa wai ia le fa filo I fo le nei a ho le aso asunga fua. Aso I vale nei le masina. O te sema mo tatu taulau iai. Ma tau nu umai fo I le nei vai tau o le tau sanga o se teimi e fia ai tangata uma. Ia ma whapena fo I o na whaifuafuanga aruaru mamao po whea tātou te anga iai. Pea tātou te pusi nofo lava I nei au kilani. Ia pea tātou te whapipi I fo ini apa au e whele lei solo. Ia le nā. Whatarofa whapitoa e le pa ia mawalunga le tawhatoro le tātou vānu nofo Samoa. O pa ia mamalu wha le malo. Ia whatarofa tu lau fionga le konsula. Le tama le malo ia male. Le fionga ia whemata po le fionga fo le swafa ia le malu. Palu salu e whapo le lua. Ia malo au waa I le mauta o Samoa. Malo na ngā lurue. Malo fo le tawata I le nava yaso o tura yatu. Ia masapati fo I le aso le nafi. Mo le malo si le ala usu fo I le nei tai au. Ia ma fuafuanga aluanu mamau. A ole I o le teimi e tapu ni alo I ai. Aluenga fo I le nei tau sanga. Ia whatalo fo I whatalo I po ia mamalu sautua fafa le atunu. Ia ona tulanga mau po e whaalupe lupea. Ia ele ngafa tauli maina e se leo le atau o sevea.
ia e tāua ina sa ua le vā, a wā o I tama ainga fo I matama, ainga o nofo, ainga oe, ainga o papa, ainga na tula ti, ma tula toa, ainga fo ina ta whai whā. Ia, e tausi, whātele ia te oe tu mua, ma pule le usonga, I tu au ma la tau ainga, le tai ma le vā au fonti, ia, whapea fo I tama le murua, tele ma to o le whare ula. Fa moi o lo manuia o tau ta mam tina matutua o le tunu. Tua asina sina ele ngata I mauta malawa bia e whapea na fo I whale o tangata matutua ia mamaota ngase asiesi atu ia te oe iau au tafo le nei yafi ia po o maua fo I po o pueia fo I ni ngase ma whale a iei le anganga o le tua mapai atu ona a au wha ma lo ia te outou ina ia toi wha sia le malosi. Ia ma wha wau I pēa ngā ruenga o le lei o lo whaia I tono ainga ia ma le whautuanga o lo avato wa outou o sili anga nā o ainga. Le wha soa ai foi le tō wha le lei ma le whautanga o ia awa ia le tupulanga lalo vawa ma tātou whanau. Ina ia lato fatu mawina pea le tāu o le tātou ngana, ia ma le tātou tū maanga I whanua. Ile nei atunu, awafa o malanga mai Samoa, the diaspora of Samoan and the Pacific to different countries of the world, we have brought with us our culture, our language, our taonga, our honorifics. Io, mo tātou mai e tātou measina. O fo I lava ia tātou tāleni, o le siva, o le pese, o uma ki whinga e whai. O tātou wō ia tunu umamau. Mō mai I le nei tunu o New Zealand wā vea ma o tātou aingalona lua. Ma mai ia tātou mesina e o le tātou tatau, ma le malo fie, le malu o ta mai tai. Le wā mai ngai, ia mai pisa isi kangaka. Kwa kou fia kere sole kou ke pisa sole ngai mea. Ale mea la tau ia. Fi mali io ma fau le lei po le mafo anga ana fa ye le si le mea le taimi ese ia musunga le nganga io ia le fo ina tatou pisa lava yaso ile o mai o fa fine ta la to malu ta mala to pe ma o le pe lava la to ia o le pe lava le pe al fa fine io le malu lava ta mai tai ele ese me ta u fa pe o lau wai a tatau e pule oi pe talau malu pe talau lau tatau ele ai se choice al tamalo o lana fautanga e tas a fai o le mal o a fai o le li ia po le tamatane na wa ilo ele ai a sisi fa loto lua ia pe tau mate ile ete le me te tau na fai e te tau ona tā le te tau. Ai a whai o le tamai tai. Ia ona e lola ia lea. I le tā ina sau te tau e tā lau malu, whaifo lau le malu a tamai tai. Ai o mai loi whawhawhine, whai malo whawhine, pule mako. E sire penga whang. Po e mai lan whawhawhinge ngā ua mga o e kāranga malu. Mai ma se lau sa lako ngale se o pingi ngai rengo o lfa whawhinge. Awan venga ringa kupur pisa. O le wha sa o sao. Maratua o sao tātou whamitalang. No o yala yalim wham. You have no choice. Your choice is whether you're a male, you will have a male tattoo. If you're a lady, you will have a malu. And if not, you are whawhawhinga ngā whamari e pule oe. Pe kāsa o maru, pe kāsa, e re ai, sunga. Ke uwha mai e ngofo e wha afa runga re pe. Ai afa lalo o le malu. Wa i kou me wha kāsinga ingi, mea rea kungu. Ia, malo, tala o le suanga na wā telefo i le rei aso tātou te amata mea ai. A wā fo i. Sa kou ngūla i lea suanga ngafi, lea supa i o le li, tili tau mafa o le tō nā i ma mea uma whapena. Ai,
fo ngata le ala usu le tai au le asunga fua. Arido. Le asunga fua le aso fatutu ngata. E whaia ina le asunga fua. Ua e whaia ina le vai aso atoa. Pe a whaia te le usu. Ia le na, ta ua le na, le fo i mele malanga la auli i sa ako paunga mai le lo. I Hastings Manipia. Sa wale masana choice we fa pe le ama I pe malolo pe le sa wa sa mo le loto ato mo le nganga ato ma fa mo le amana tuat I le manga lueng. Ia le na. Ta walunga tuai fo I male au unanga le tofa ia fonga mua le vai monga. Ia po le ftelenga fo I ia se Manu Francis Joane. O ga ko se ko ka kamari ala u ya pe kau la vea se me ala ka pepe nga ku ia le vai se ma e me ka gupu le za o le fat ya malo a vitai le na undanga me le tutua fa mo le amor malo se le ona ya fonga mo le vai monga ya po le telenga fo ya se umano ya ile aso atayao mo to taliu mai fa au le nga luenga pa pena ile tayao ina uanga nga ia Faiva o Samoa nga fo I maleo so e o le la ia le au danga me le tutu o le polkalame o le fangu ia te oi fangu ia te oi I le taiao po le malu o le taiao le sunga le ia o e te vai meni ia fa pe fo I lona au vaa alo fo I le Faiva fa pe na I le taimi o le tofa ia tia fa I le tus tia ia malato malo ia le o tato fa sangai le ia to se vea le lua ia li I pesta ta male langi se yuli le nei ia male uso ia la uli Isaac paunga ia tato teltelie me tato wo I momoli fa le lei oe I lo to fale I le nei fo ia woli nei tala I ta longa ma tautia le tele o mea la o lo tupu tau mawhai le tato au I le ta milusanga la oceane o le taito fitu ale manu Samoa na o te loa, o te le imata matai, o tele le pisi le whai ungo le vai asu. Ai na o ta longa, o le teito fitu le HSBN, le IRB 7 le na whai ne Cape Town I Afrika. I saute, le asa ta aloai I le semi-final le au o sepania, ia ma le au Afrika. I saute man malo Afrika, I saute I ai sfulma le iwa I le sfulma le lua. Le talonga le va o falani mafiti o le si semi-final le na matua matautia le whainga falangi nga pingi ai fiki. Nang le au le ranga ka alu e professor mur ka alu leanga. Le au le se pania Spain, France and Fiji manua lo I falani e le fulu male iwa kiki muli lava le na ina ua mai ona score ia falani ma ova ai ma turai mai ai o le talonga aidi lo mare le faili falani sfulu maleiva o fiti sfulu malefitu ona fetawi la ia le au sepania mo fiti ia na matua fa mo ai lo fiti le au sepania ile fast sfulu malefitu ai I le na o se fulu a sepania. Tau du mai loa I le ta'alonga le whaino. Le awhitau I loa falani ia ma Afrika I saute wha ingo le nā ta'alonga ma tautia. Le māta ina ia na tau whao lava se I o lava I le vaenga muli o le ta'alonga po le kuata muli. O le au lava I whata mala. Ia o le au fo I le nā. Ia vava ai I muli o se vai o isi kama. Tulai mai le final le na, le HSBN 7s in Cape Town, South Africa, manu malo, musimpini, ia Afrika I saute, luas fumba le ono, ile se fulu ma le wha. Whatalofa, I tawhai fio le lulangi o lo whafonga mai ai o tātou tangata. Le situ antu le vasta simana e peone ei Australia, ainga umo Australia, ma stete New South Wales, Victoria, Sydney, Brisbane, Melbourne, ia fa pe fo I Hobart, ia mai lato lo alalam papa au I le stete I le tu langi sifo, Western Australia,
pe nei lātou o lo lalam papa au I Perth. O nisi fo o lo o ngā lulu I le me eliai I le maina, eliai le aulo, ma le adio, ma le siliva, ma le na, o Kalgoorlie. Kalgoorlie, I see some friends that are living and working in Western Australia. Whatalo whatu, le vas Tasmane, ma le pa ia maulunga o le tātou tunu o lalam papa au hai. I le nai tu watu o le foi kontinenta o Australia, le ang konkina kakeli, tele le tupe, le leile ta mau a inga. Ona o mai leo la o whatalofa, ia I lātou o le whato a, to ai tau nuu mai foi lo lātou sa I New Zealand nei, tau wala mai le whaitutoa, I mangele, I malai ba lele, ma ngai mai foi I asiasi mai a inga, wo mai masani, o nisi lo asiasi mai. Ona o le fia mafuta mai I meo whaipuiponga a inga. Nisi fo le whaia lātou family reunion. O nisi o aso whanau. O nisi. O le malanga le maliu maleoti. O leo ua a fio mai ai ma tala mai au. Fia whatasi mai sauninga mulimuli. O sauninga whale a inga. O pe au wha mabai o le tuua o le malo ma le sui o le whono. A inga mai sa pele le loto. Asuasuatu vai malu I puenga, ele o se loto oe, po ni loto nis tangata, po se tō whai I, po se whinangalo ai, ole whinangalo whai tō tasi o le tua, o le mua ele fuatia, o le tau e velo ele maninoa, e whapena fui, o le maa e tongi whato tō I le moana, o le tā ele apuia, o le pulufana ele alofia, E wha I le moto, wha I le pula, ai wha tā whea pulu I le vai. Tālo whai, nganga maftia, maloto maftia, o nā I o tātou tangata mahinga, pewhana o whamtala I a te oto. E le sauninga whamanatu, o nā I o tātou uso ia na māliu le whaalavlave tauta avale le lori, le na wheto aima le vani lalo I Rama Ramba, le saulema le Lowe Hamilton e anga I mai lunga I manurewa ma lunga nei I Aukilani. Bombay Hills. E le launga a le whailautusi. A le mafutanga whaife au so whatasi I lunga nei. He mai launga le tangata lea, ma le whaife au lea. File moni tuinga mala. E le ngalo e te au launga le na. E oi vo I le tangi a le tangata. Tangata soifua le larulangi nei e ino na so tanga I tangata I o maliriu. Ae matua I matau tia le tangia le tua. Le whaanoa no le tua. Aisea, leanga o lana tangata na whai. Nera kaku whakangi si are un kankang kako whaia. A le ua tangi le tamai le langi. Ona o le tā ua o le tangata na ia whaia. E tā ua lunga I ai mea umana ia whaia le fōwhanga. O le tangata I tā ua I le tua. Leanga o le tangata le ua whaia watu e pule I mea uma le tua na whai. Ai pangalea. Ai le ma whai whoi o na wha sawina I le tua. Pea o maini wha lawe lawe. E ai le teimi. E papai mai ai ia musmusunga le nganga. Ia ma tau ma whai e mi milu ese tātou au ne o tātou ia tu le ala na. E a fia ai le oti. A o le tangi la le tua. Ina ua oti le tangata na ia whaia. Na li liu i whai loa. Whai loa ma lawe inga. Nyoe. Whai loa ma le whao le tanga. Ma le fuafuanga. Alu alu mamao. The plan of salvation. O le ata o le whao le tanga. O la la le mena whai. Tā pena I loe le atua o le mea lea. Na ia toi whai loa I mulana tangata na whai. Au mai lesi o na hatari o lesi tangata a o le atua. Ina ia whai le tongiola. E ma whai e o na toi tū le tangata na tangi e le atua ma whai e le atua. I le isi ma malu e siri siri atu. Ia. Bela na o te atou te whaano noa. Wa uma o na tu uma tā manga e le atua le taimi ma le aso.
ia malana whaola tanga le tangata. O lea, le lof tūno. Ia le na. Whama te tasi ma whamasino ina I tātou I me sa tusi e tusi. Wa me, kuskusi wa kumu a kole kolo Malaysia wani. Mai whamai. Ari au lau pepo whakwa ale ma maare si piko lau pepo ere I o inku le kuskusingo e mama. Au lau pepo long se fulu le wo o ilisi au wali I ale. Da wali I ere e malonga lau kuspa ia. O mai lofa mai. O I la tau o whanau o le tua o le ami o tonu. O I la tau o tangata ami o tonu. A o tātou o whanau a sātani. E kai mari e. Tātou tala noa I le so. E le mata upu tāu o lea. O te fia a vatu. Ina ia malamalama fo I ai o tau te tonu o whalwhainga alwenga. Pea o tau malamalama ma whaitau le lei I lau kon kalate o le whea ngainga tustusia alo I le tula fono employment contracts. Employment contracts. Ia mea tau employment contracts and employment law. O le tula fono e pui pui ai, lau ai a tau o stangata whainga alwenga, o lau kon kalate ose kon kalate alo ia o le tangata whainga alwenga. E lua mea tā ua e te tau na mana malama I na mata upula nei. The three major things that you should understand about the law of employment and contractual work. Ngā luenga wha kon kalate. Ngā luenga ua pui puia I le tula fono. E te whaatino I naise ngā ruenga mō se company ia pōwho sisi fo tangata le mea mua tauna iai le ofa. Uofo I na mai se avanoa ia te oe te ngalue ai. Lona lua e te tau o na iai se me tau o le acceptance po ua e taliaina le nā ofa. Le mea lon tolu o le seini o le whengainga. Ma tau si e oe, the two parties have to honor that contract. Ea, tausi oe lau pito la au, ma e tiro ai lalo, po o I ungo le kon kalate lea. Pe wha umai oe, pe wha umai lesi pati. So there are different conclusions of a contract. Ia po rea, wha pe I o le wha uma, ia kon kalate. Pe wha uma tuau, pe wha uma mai o, ia pe tā te mali li e wha atasi e wha uma le tā kon kalate. Mare tā whea ngainga. Wha whainga luenga. O oe o le pulea o le tangata whainga luenga. Po o le pulea o le tangata whainga luenga. O le nā o iai leina o vai leina o me tau ona tausisi. Ia uma tausi. I oe. Tu la fono ua tā tau whaima lia iai. Ia mai a inga le company e ona ia le avanoa whainga luenga lewa iai. I to tonu la ole konkalat, whawhinga luenga, po le employment contract, there is a job description, na tasi la nei mea, e tele na vevesi e ia whawhinga luenga. E mai lau konkalat, e se le whaupunga o le job description, po o le whamatalangina a tōlava o tiute mo matawhaioi, e whai amata mai lava I le tai au, I le taimi e koloki ai, ma ua e sau le ngā ruenga a mata le aso. Se iau o le teimi o le malolonga, po le smoko, po le lunch, se iau o lava le teimi e te toe koloki ai. You're clocked outing and you're going out. You're signing off. The day is over. Mea la le tā hua tele. Wai mwhai na tātou tala noa I se teimi. Pe whalau tele e tawala tu langai le ele lava se teimi e. E afu I manei la stonai. Tala I le tātou leina ai mai tau mai pēr le tāua me nei walanga wa tele mea. E a fia I o tātou tangata. I le malama le kon kalata because there are clauses and there is black and white readings and writings and clauses that you don't really understand. Se vangana ua vatus tangata e malama le mataupu lea. Ina ia wha māmulama te isi a te oe, mea te tauna e whaia a o a wala o le whaatino I no mea, including the job description and also
work safe policies and regulations. Mo mai. Kong kalati ale na o lo iai whatasi matula whono, ma ia inga o lo saunga le mu. Ia whapena fo le saunga le mu o aseta, ma mea tō tino ale company, lea ua ofo i nātu, ma ua e taliaina, ia ma o sainia lo ma le whiangainga. Nea vanua whainga luenga. In the job description, o le vaenga ta ua le melo job description, ina ia ona I whaaru whisasi pe te le mautonu lo mawhawhau, o le atonu lau me tauna whai I ngā luenga lea. What is your role? O le alo tiute ma lau matawha ioi, I lau tofinga lea ua haia ai nei oe te sau e te ngalue. Ia le nā. E ai te mais uma mai lava. A whape o oe e te iai e te ngalue I le team A o le supervisor o pai ma la whai o le mea oe nā o le fufuru lava o le masini. Taking care of all the machinery and the equipments to make sure they are clean all the time. E le poloka. E le poloka le masini lea na paua leo le mea whapaistanga te whaingota o oila. Operators. Pau leo lato me whai, o le whasua uru masini. Whasua uru masini ma ia mautinoa. O lai run them operate the machine as it should be all the time. Pau lalo nao le mea. Ai leo whapea mai. O lau ngā ruenga. Na pau lalo ngā ruenga. O le fu. Ai leo whapea mai. O lau ngā ruenga. A pe lol masini ona e tango la ia le se sku kalaiva e vidi e kakala a e penga mai fafo ia le afiole o masini ale bela le no mali walanga ia na I uso o le vai aso le nei sa o tusia tu ai fo ima o fatu ia wale le e fo se taimi wal stasi na o ngā ruenga I tele o lo fai e nei le tautua ele ngata o le draftinga, ma le tūsia, o ni tūla whono mai inga ina ia pui a ele tangata, Work Safe New Zealand and Safety Environment. Ta ua le nao ngā ruenga lea. Ele ngata le pui a ia oe, a le pui a o le company, ma ngā ruenga le company. A se lao na whaatino ia o tiute, your role and in the job description, ili whaatuia te oe ki kango e kalai, whafole afiole, o le masing, whamai ngaro la kwa solo ma oi o le fore ma fasua ure mea. Then I would tell in la vea yo tatu tangata, wa sopo loa, mautu loa lau pule. Ele o whamatala inda mai I le job description and your responsibilities and your role e te le tango o le afi o le masingi. O la e ingsingia. E o mai e whaile mea sali. Dea la ngā le ko kio mai ko o luo kai luo ko lima. Ai ko kio mai, wa kasi le lima. Wa vilia a ko api se mins, wa lele kongo o le afi o le masingi. Le si o lima. Tu lau whafonga le tunu, ai sea. Le anga foi wa le sustai e te tau muri I le whaatonunga o lau ngā luenga e whai. Your role. That wasn't your role. And now you ended up with one hand. O tō whaafonga lai le tāua tele. Ia lesi rou le la tātou talanoa I nei wa mele lea a fia I nei. O lau alu atu. E lau supervisor. Ai aluanga lesi kan ka whainga aluenga. O le kusa le alua marusi anga I le melea. Alange whaakongongu oe. Ma whaakongu oe. E ke alue whaile mele, whaile si mele. Ai leo ngi mea ngā wako I ke sau oe I le ngaruenga. E le o whaamatala ina, masi pela ina mai I to tono lau kon kalate, po lau job description. Ina tupu ai lola, ia leo le pisa. So, to avoid such instances tupu ai le pisa. Tala noa I o auto supervisor, matangata I maulungatu, human resource management, toi whaamatala I le supervisor whaafia poto lea. Mai whaelea o ngā ruenga, ke le pule mai o ngā ruenga. Ma wai ai whai fusuang, e le wātu fo I lava
ia se taupu whapena sa utu la i luma o se company ina ia whai masui o se tasi fo i lea na wha o lima i lista ngata sa supervisor. All of this kind of things in terms of safetyness, the policy analyst theory is so important because your safety in any working environment is detrimental to the company as well, because you don't want to be turned out to be a high-risk person and becomes a liability to the company but not an asset. Ona vele o tātou tangata fo ilele ave ma popo linga i le company. Ele ave i tātou o tangata ao ngā i le company, aseta. Am tangata wha pole lotu. I le anga se masini, le anga atu se mea e o tiane la veane se si pona ua i ngā le meanga. Ona o le whaitau, malama, maola i le tula fono o le saunga le mu, ma le pui puinga o le saunga le mu i tutono. Awam. Any company or any person that dies within a company or a manufacturing company whatsoever, those companies are liable for the cause of death. Ole bela le na e fai atu ai ta ua tele le malamalama I lau kon kalate. O isi foi tangata. O sina tamai pule watu inatu ya ilato eva ai lea I tu o ngā luenga, Malaysia tu o ngā luenga. You know, perhaps a low-level supervisor working your way up to the top of the ladder. Aila tu fo I whai lau ambio le nā mai, hey! Te le palau vale I tangata. E te wala au ma le whaaloalo I di ngoa mas wafa o tangata whai ngā luenga. Ai te lea luatu whaatonu, I le leo malosi, ma upusa e la fo I tangata. Ina ia whaide mea lea. Ai le o tūsia I le konkalate ma ngā ruenga whaatino. A le tangata le whenga longa. Wā, lani mea oi, e mō lali e mo lo ngutu I se teimi. E tu ia hiro moi. Because this is part of a pattern with the ridiculous behavior of such supervisors or other people. They think that they are owners or high-level bosses. Ole upule ole bullying. Bullying is bad, not only in school but in the workplace environment. Ole o meo ngaruenga. Ole wharapuputonga a meo tangata I whaimafo whau, whai ai, wa o mōna a o uina, o tangata mātutua. E te whaali le whaalualo I isi tangata. E pei ona lātou whaali mai fo le whaalualo ia te oe. A whai te loa, lou ma tā whai oi, mo lau tiu te tauna whai, o le mea le nā e whai e lau tīm. Ia na pau nā o le mea o e le mālosi o lau pule, ma le mālosi o lau whatonu. A le mea lea, o sopolo. Ia, ai watulo lista ngata le whai ngā ruenga, ai malama le lei, ai musu ai lau ambi o le whai. Ia ke ia wa e, wa e makapongi ai, se skaimi mai mawila e leo ngā ruenga, ngaka la ia maule on sai. Serious misconduct and being bullied at work is not a good thing at all. You know, it's illegal to show that kind of serious misconduct inside the workplace environment. Ya le na ta won na le tatu tala no tatu wo le malu longa so ma tatu tala fo I vai fanua tatu fo I mai fa talo fo le uso ya Matt Luatu o mai le financial advisor advice for life. That tatu toi fo I mai. Radio Samoa.
fetilo fa isolo wale tau ai lona loto awe uso e sauia le vai no le au te tau mawhaina mapumai le paolo le wha amalu le ua e laina ia wha amali e ina pou se mea ua o mawaina wha alango lango mai ilo o tau au e te mapuai lango na le fia ai se fulu sene fa alavai a o se atofanu e fa alavai o se papa mafu amu ia la salo wa malo lo na masalo salo se ia lo famai ola uola wale mafai awe uso esauia le vainu lea o te tau mawhaina mapumai le paolo le wha amalu lea ua e laina ia wha amalina o se mea ua o mawaina wha alango lango mai ilo o tau au e te mapuai lo usa awe uso e sauia le vainea o te tau mawhaina mapumai le paolo le wha amalu lea ua e laina ia wha amali e ina pou se mea ua o mawaina wha alango lango mai ilo o tau au e te mapuai awe uso e sauia le vainu lea o te tau mawhaina mapumai le paolo le wha amalu lea ua e laina ia wha amali e ina pou se mea ua o mawaina wha alango lango mai ilo o tau au e te mapuai Baby, Lomani! Hey, hey! Fali le lailo na taua fia le lao sambo le lanu lanua wa pelanua na abe ile lang iyo tapisa vali vali uani malu le taua fia ina ua tua na ia tua le lai taua ne souzi e te tiua ta fao aneia veliuliua ile solo samaitai samalivali nei le laungatasi sasala e manongyo na toula langa ani mana yele penga solo ai afoio la toata ile sabi o maya tato mua ia Samoa masio na lafanu o maya tato mua ia Samoa masio na lafanu mua Radio Samoa tasilima ivatolu amo Radio Samoa tasilima ivatolu amo Whaatarwhatu i se whaopoponga le nei o tala mai atunu o mau ma le Pasifika a la Radio Samoa.
Mo moatu se tala mai suria, wa malosi lama whainga le vaenga te e suria, ma wali putielo latu ave sea mai o vaenga awale malo, mai le whae tu o hama, o sa tasi o ai tele le tunu, ma wa tiri vai wa yei le malosi o le pulenga le presidente o yei nei, o Bashar al-Assad. O le asana nafi na whae roa i le vaenga awa suria, o le au latu wanga i ese mai ma le aile o hama, ma wa whae roa i le rebels, e taita i le kulupu isalama o le Hayat Tahrir al-Sham, po le HTS, o lātou whasa o loto, le whaitau se lau i lātou sa tau fia le wharpui a lea ai, i lātou na se seo na taloka i lea no fuanga. O le lua i le o ai wa whaoa i le rebels, i le atoa i o le vaiaso whetau inga, sa whaia mawai ngā awa le malo. O Aleppo le isi a aina mua i maua i le vaiaso taruai, ma wa whae roa le ase e atu le isi a ai o Homs, i le tu i saute o le raumu o Suria o Damascus. Mai wharani, wa te ena le presidente o lea tunu Emmanuel Macron, wala awe anga i ese ma le tofi presidente, ma o ia whaaria, o le aia tō fia seisi pāle mia o lea tunu i nina yaso, a o ia ele i aru ese. Pei ona awinatu i telefo o le vasa nei le pālota o whaipule o le pālemene o wharani, wa le whaatuatuaina le pālemia. Whaisi mamafa o whaamtalanga Macron na whai le pātia le National Rally ma le lātou taitai o Marine Le Pen, whai mai Macron, a whai ne mea sao, wa mawhau lava tangata nei le mea tasi, o le pālota lea mo le tofi presidente, ma ua tupuai ma le maungasu i lea tunu. Whato a afa le isi no fo ingalona lua lea Macron i le tofi presidente, ia o lea wa le mai loa la le lumana i o le ai i le tūlanga ua iei nei lo nā tunu. I Amerika wa toe whaalea ngā ina se lapta ingo se ngalulolo po le tsunami i California, i le mai o le mafui e malosi e fitu te simole o i le fua mafui e na haafiai o na ngātai whale. Whaamania mai le US Geological Survey, o le mafui e na lulu i le tu i mātui ngātai whale o California, ma matatu ina mai e loma se lapta ingo le ngalulolo pe i tai o le ua toe whaalea ngā ina. Whaalongo ina fo isi lulu ngā mulmuriane, mai siria mara se fulu wafe a inga wa motu sia maida e le tise mauta malawa i le whaaitu o Humboldt. E leo ieni soifua a fia, a o whai aiso e suenga po ani a fianga o lea mafui e le stete. Whaamanino ane e le whalepaepae o lo nofu sauni mo se fesosoani pe a mana o miatu mai California. I le Pasifika mai Palau, wa walauria nei e Palau le presidente whiriwhiria o Amerika Donald Trump e asiasiane lo lātou atunu e sila i a fianga o le tau. O lo iei le fuafuanga e tani malo Palau i se tasi o whono tanga tele, o taitai o atumoto le Pasifika i le rua whelua ono, le la ua walauria ai le taitai o Palau o Suranga Whips, le anga iane o Trump e a whai e o ina se e i le tofi. Ta ue Whips, e mana o miona sila Trump i a afianga o le tau i atumotu, tai pei lava fo i o afianga o le tau i stete pe o Florida ma North Carolina. Wha mai le presidente e mana o mia Amerika, mana o mia Intia ma Lucia e a vea matai e wha mautinoa o lo o le leimea uma. Ma le tala muli mai le atukuki, o le ua fola mai le atukuki le whai o ni a lātou siaki i tua oi o le atunuu, e tali atua i le whaatupula ia o tangata a fia le tale vivini i le atunuu. Ua whaia le atulanga i le mahe au li poti o le wha mai mai Samoa, wha pe fo i New Zealand. Sauno ai le whailau tusi o le soifua maloloina o Bob Williams, o whai ngā malanga mai au kilani i Rarotonga o lo matua i tūtumu, mai tā ua tele le whaia umo siaki au le ianga i atu i nofuanga whai tele. Ua whapea foi o na fola ane siaki e whaia i tua oi o Amerika Samoa, ma whautuaina tangata i a mātala i aunga o lea wha mai. I New Zealand lawa ia wa lipotia e o mai le whae unga o November na sei mawai atu nei, wa siria i le awhi tangata wa fia i Aotearoa i le tale vivini. Ia o tala nā le Radio Samoa mo lau whaafonga mai le nei fo i aso whareile, mai atunu e mamao a me se fo i le Pasifika e mau fo i nisi whaapoponga i le vasa fōpe a taita i a teilo tau soi fua masa mata wola a ia manuia tere le whae unga le vaiaso wha soi fua ia. O sa fifia e lo tolu i musika. Kalene wa watu ya peni. Ile fakutai ya fia ala fia fakutai. Tasan be ya manuia ya kalupaina. Oh
Ya, toi whatalofa ia te oe I le Gagaifo Faiva o Samoa nei fo ia o uli. Ia ma le fiafi o le asunga fua o le amatanga o le nei vai aso, ma le wha moe moe. Ia, Samoa hui o Faiva nei aso, ina ua ngā e fo I le tai au. Ia, ma wha pena o ngā I atu I le fale. Ina ua fo ia le lai le I tūlangi sifo. E moe ma mapu ma malolo iai. E toi te I mai le aso a tai au. A o e iaira I rungo le ala te le teimine nei. Ia. Ta ua lo saunga le mu. Ta ua fo I lo lava papale. Tu ua no fo I desi ave ta vale. E lo ai maka. Ti kiro ai maka o le kangaka. E moa mata o le tangata. Tu atu le ava no e te oipe saina tu fo I lo na lima. Ina ia. E kope ange ma uke wha maari uri rungo le awala. Le pisi le awala. Ia. Ia saunga le mu tātou oe mo moli whanelei oe le tau whale. Tau nuu ma le file mu, ma le saunga le mu, ma le fifia. Ia anga I fo ila ia lea I mea maasan. Ngā se senga o le fiafi o whainga taulanga. Ia e o mua ka eli. Ia. Tā ua tele le nā. Toi fo I maila utala I le tātou mata upu lea. Ia. Langa le o fatasi mai le uso masalo po tongsia po le uso fo ia junior sanele e le tato fale vale o mega cars le la o te va vai to le fianga le pule le o tau mai lana fainga malanga I Samoa lana tafaonga po le fo se fa le velave fa le ainga samalanga I talo fa la telenga tongsia malole so fo mria ya langi ma ya balanga ngala ba fe fie fa talo fa tuai la sunga foi le pa sa lau I pa sunga foi le ya taua ya fa pe foi le swa tau ya fa malo tu fa malo si o ni le tu ne tu mon ne la lau le ya tau ia malo malanga yo after le tu o te si saunga le le mu mai ia le soifua ia mai tafaunga ia po le asia tu fo I o tatu ainga ma lo tatu nu yo se meta u le na o le mau a vanoa ia manga ia tu fo I mawhinoa I mau tatu ainga ia mau tinoa lai manuia I la tau na mai le whainga malanga ya ba tu sa longa le ya tau ya te pu pa fonga Samoa yo matango pia che o tatu o tinu yo ia a mo le lu au o le kalo yo sa studio ke o lava o le aileon malanga a le a to tia pe masanga po ila wa pionga le ya tau yo pe yo mo la sa studio sta di malanga ya mo se lu au ka se fa kalo fo ya ulu fo ia wa lava ma ko o le tulanga o tatu o tinu la to ye matango fie fo ya yo matango fie me ta te ia yo well respectfully tangata o sho tatu o tinu ia e mana ia pala ben lave le foi me ata te ba ita la to ia e foi pale ainga te ang ta lo ita la to ia matulanga ba e se le matongo fie mo pa mano la tinu ia le tan fa to tu le ale ato ia malo sa asi ngā taile ile tatou fale kalapu ia ma feiloi foi manisi o tatou ainga o wo mai masani wal melo I tatou yo ole ko ye le kengi le au fe e fo le sa ye so o whainga wenga o matanga ia yo matu fo ma fo sau tu lo fa fonga sa mo ia ma dia o bisia te to ye pa pega que la fo le ia na vo si de fie la sunga le to ia yo tu langa la to nga we telefone swinga le soi fuanga ia soi fuanga ta tu tanga te sa mo ia pa pe fo ia tu pulanga o ta tu ia o porto foi ta fam ta fa foi le fifia tu langa pa penga io kai ka ngara sia ai fanga se polo I ko sa fale mana io tele io le na o mai ta wina fo le tau sanga walu ia sa ta tu fa pena o ma sa ta tu fe ai te o alu tau sanga o toi fo ia tu so le wo whainga ruenga umara u fe o isi au fe e wo ma kukua ma fe o ki to punga mai disi au ngā tupulanga fau ia le mea le tala fifia le nā e se le mimita ai pe atalu atu ia tate tango o tanga fo le la whai lata shout a fe mai aua le ulua aua le au ta vai atu
e sau ka se fulu lua fangu i lunga lau ma ya o se tulanga le leina na le sitio o le tulanga le soifua ma le a o wina fo i Samoa ma ua i loa ola la sau tanga i tato maketi ma me o tau mafa ma me whapena ia portfolio wa ia man tu fo le soifuanga o le ano luma soifuanga o whapenga fo i le soifuo tato tanga te Samoa o poto mo tupe we lo fe la to fa so tulanga fa pe ma dira ma tamo e titiro ai o le pina wa tanga tana to e wa so na ia ainga anta fa fo e lo fe ta fa tulanga fa pe ngai na bunga si le e termina e malanga so Samoa ia pe tulanga la to si ti ainga o le soifuanga o tato te Samoa ma o lunga tulanga le termina le ato o le to la pa to ma termina le winga fa matalanga foi le ia mo ta fa fale ainga to tele ni so ainga rotina out for year va nga no pesa bo eso una pe so fangale ta te ni fa po ya mora mo foi le eu abil to lu mar fa na fa tina out me fa penga yo la fra fa yo ta to tanga mo ta to ainga isa bo le tu langa le ato ma dira yo ole swing o tele na wo ai sa mo so te bi te sia ina isi fo no foanga pe o le marketi o ia fa pe fo ia fa le langa i le marketi o le mo tanga talo tele ia fa pena la meter fa to le ya to ol fali ia mana tu so ele sa ia le tal fa tal le limo tu fali ia me mangi mo la mana to ile mo so ile le ia le ala ti tira so le le po o fa o la fo ile matu tu ngai ia ola tua maua e lua wa yellow fins dai bang sputa la de fata le lua wa to tenen mato auto ngai ia nga natal o ia sa pe tai lu selau te tai lu selau te to selau ia mo pa uma foi la luta mo tele le madi wa maula tu ia ese ia eu foi yume ia mo la se la la ko me mo tu la nga fa pe eu tu me to fa pe nei vos ti le ana so fonga Samoa lo pa u tele le tau mafa ia tu fura le market fura to i sa pa i funga le madi ele me mata ka te mo to i maula bol se ta tu no tele ba mal tu pe to tele le tu no ale ya tau pa wa na ta la pengo tu ai wa mal tu pe o ta to tanga le foi na ma le fenga malo le fo i no mo wa fo i e fo ta ita la to i ta ita spice to no malo ia ma tele tupe ale malo au ale ai ni wali tanga te lo ninga tupe malo ia wale fo le atina em tudanga fa penga ale me la to yo ole me tua mau wala bana tunu le ya to ola ta ita na mu mau ma le si va nga ta wole na ia wa ole o to lo tanga ta vo le se vanga nala o foi business te tele foi ia on o na e ola la usi le lei pe a muli ta iala ma fainga fa vai o le tasi le miliona ele poloketi i le tu malo ma le tu malo ai o fa vetai o e au maia se sau no ang sao ma se li poti sao e mo ile fi ma le fa fonga atu le tunu langa le tele au taimi o le ala te fa longo o ta o le toi no tu le epa mali mongi fe me wa o mole manava le tu no o le aise me ai e tolu talo le fast food ta la o taunga ta me o ale ta tu te o tu mo mai mo tilo ia le la o ma nei tele la sa no nga ba o tele inga la o fionga le na tongsia o ta itala to o tangata la to i malanga ia finangalo fa alia o tangata la to i malanga ia silsila al titilo la batong sila to ia for example pa tu sala la batong sia leo so fanga leo la ia tong sia to ni chila mala fa nga au pa tu sala me wo ba ia o tato nu o te tono marketi pa ka me maka batulanga foi lele ole o ma to wi la titili ai ole ma to i ma wala ma shota to what's mali pa fita wa nga milionga le la ta ita mo le maule wa nga so milionga le wa tina eto tele wa fo e o nu ma fo ma fio anga ia wa fo ia sidu mala i mandia
Ya mana tua fo de matong on matong of million ale ale ya to wa ngalo ta ta ngol million ya nga mana tu pata ba ala matong siela to wal million ai abi fo ya moni abi fo ya ele walu le tu pe fafo ya tu pe ole to fanga mai to wa saule marketing abi mai fafo ya ona mo la tu pe fasi del malo mari ona le million ya fa lo solo ta to tangata ia la ka ikati tila lai to taso ngatung sia mato tu sia la to ia ele pai putu manatu se tina ngalo season mamalu la tu lo pa ponga ali la la to sia ia o meo ba ai mata matulanga wa ele tatu atu wa ma wa lunga le tulanga so ifuanga le atawa madi o wa le simbe ma da ia nda o le fa longo mai le atu o tatu o nu tu taulanga o le fo yo le fa tu sa mau tasi ndei nu u tu taulanga e matua te tele o na whanua fo lele ngā lue a mata tuai mo taamwa yala e se yo i o tātou uso i mangiangi anu watu i whangali i vai lele le tongo e matua te tele ia e sisila nei pa no fo le main stand lai le al kalapu a e tilo mai sao mai i le tūle a ngā i sifo ia o whanua umana i tu ina o lai ngā lua i ma tu a inga mau tau mai tu o tua o i o tātou. Ia, sa lele lama sa ngonga le atau. Ia pea tu langa la toi o ta ngata la toi pe a whapele finau. Ia, malo malanga a whaftai le tala fia fo i male se li poti tā ua le nai le vava ai. Ia whaalo to tele ma whaalo to fia le tātou o tunu. Le ai o lo manuia Samoa o lo tele lana tau mafa o me o lo toe o le la o mai i fafo i marketi i fafo ia a sau no ia o fea ua nga i ai ia le fa mo le tātou Omega Cars ia ma tūla lata fo i si ui o ngā luenga ma au nanga o nei tau sanga ia e fa peila ba la ua fionga le ia tau fo mo lo matua no na le to tele la se tala tong sia yo e ia la te tele lam se tala tong sia a power me fa mana tu la tnu na mo ia o se sa se ainga pe a fa pe wa ele to fa tu e tamama tina fa pele no fole fa tau se ta vale o vale o aso maro lo se ta vale le ona fa taula ia a fa tuanga tong sia ai a pa ile ai a one se tia slow ngalo I fa sa long fa tau tala la tong sia fa sa long fa business alo metikas tong sia ai a one se tia lo ngalo ono se tupe mana omia mo le tempo pu o e tatu bi fie fai e a fe lima se lauta na so se tabele wa fe ki o tatu piki apu e mo fe male lima se lauta la tatu fa tau mo le back and say for the petrol voucher pule la bo e la no tu le cash tu langa la fa pe al metona me tatu tabele la tau ya e champine tatu fa tabele le a tau ngal pawal tala tongsia ngal pawal to nga tabele le walu le a to ne bai tau ia nga piki apu for ranger to your Hilux wala ma ko to your Hilux le ato yo ya lo familia ma foto to tele ma malu lentu ia pe tu langa i o ta bale le ia ia tele fio ma mau ai nga si ai nga tau ta faonga ta fanga e o ken o disi tu langa sambo suman tala mai afu ta tala so so na tu tong sia chat oi pa mama me uma le pe lo tal sanga su mai le bu se lau kemini stripe man kaupu papa to lu se lau kemini stripe Pai pinga bala amal tatu le nai o iba lua fitu lima balu te sua o iba lua fitu lima balu te sua ya te fongi to sia pe ama mia sosoani ole olwa tasi papitu ono lima patasi olwa tasi papitu ono lima patasi e ma mia telo fai balu filima le atawa bawa lava so fina ngalo ya wa lava to tuine so tatu tu ma mia foi lau fasu songa Samoa ai mol terminei pato pampa so ifua fa soifua ia fa tai tele mol tali poti telega tongisia ole li pule le tātou fale tāwale le Omega Cars e te maua i le tuatusi lua se lau Cavendish Drive i nai papa toi a leo le nā wana au le telefonia le li pule o le o lua tasi whawhitu ono lima wha tasi ma lol malanga o tō whafonga la i le se sengo o li poti a mai Samoa ai misel to ina lo tulepa la ua maleala leo tango a watu wha ngā tu ingoa walanga o na pauai o tangata o lo pepese mai ei pea. Whaaloto vai i le atunu
ia mane mamalu o Samoa o lo tapu ia tu I Faiva o Samoa ma faia le me o le tautua o le ai tau malele la me le o to fa fonga de o atu o ile o atu o le tatou marketi o ia o ane marketi o talo ma tau mafa o mea ano o ia vai tala fia na Samoa au aine I faa vai loto ia te oi I nei tala ma lo au se o poro kiki uma poro kiki uma ma tau mai a Samoa o le anga le whainga malo o le ai mea ai o tau ngata ala e matua le lei whasolo atoa ia le na o le ua luas furu ma le 2 minute o le ua te ai nei e le tu lai ono ia e tau nuu mai lo fo I malo le sunga ia met lua tua o se li e whaapitoa lon to mai in fautua ino oi I tu langa o tupe maua ia mau tupe whaalu ai maise foi o le whaia o so life insure whaia o se vaenga tupe tu ese ia awa ni whaaraulawe whaafose e tūlai mai ia te oe ia lai ai se vaenga tupe whaia no so soni ai le ainga le tina le ainga ma le whanau pēa whai ne te ua e la vea ia ma e luak whaafose ia ima e whapena ia le se me tua ia le ainga ia whatalofa ma le whaalalo le ua mafuta mai ia lo uso ia met lua tua o sele tiktape ia kune vedeo malie o le whaile tātou por kalame se yeise teimi ia le na ia whatalo fatu mo le nganga whaaloalo I lau sunga Matt Luatua brother always nice to have you back on the show and no lava and hope you had a beautiful weekend. Red weekend, yeah, ngai foi the weekend ngai. Malolo, walu lalu I Hamilton, nga fai mako Christmas party le fale lo pule I Hamilton. Ngai mako barbecue, kelel me ai fo ia mal vaingu fo ingu. Kwa ngai alias. Yeah, ngai ona no winga sa no foi le lo sa muli pe o mo malos. Sa o le ngo fo le lo ile askonga ile pola askonga il motel ten fo I mai le sa so it was a long day. Yeah, that's good. It's good to go away and have some rejuvenation of the body, mind and soul. Yeah. Na mai fo la ile fai ile tatu nga wenga mfafsanga I male tunu. Yeah. Ile malanga lo no winga your clients are spread all over the place, Matt. Yeah. Spread out, Maise au Kilangi. Maise au Kilangi, Southwest, Central. Basi clients ia lo foi Rotorua, Hamilton, Wellingong. Elengi clients really make Christchurch, ngaka I Wellingong o clients. It's spread out. Kele ka ko all over the muunge New Zealand. O no to talanoa ma nisi o clients la le ta ua o lo talanoa fa tawa nau fo ile tangata I lunga le telefoni so sister e tau na fa me le e o ngamo o pa fa yo le te lu talanoa I lunga le telefoni na olu ta o le ta ua tele ma ngai fasili sa vea Momola disclaimer ngare high level information ile se advice amanga mia se advice book the appointment ka whenua I skemi e la koe wha makala kule advice process but mga fasili makauri fo o clients o le first point of contact will get for me so wa o ke le loa ke le va ailo clients ke le loa le kausanga pe fi kausanga pe o la mafa be ngase so ele mawhainga wa aimenga le get for me obviously so it's a e fisili more questions ga to find out more pe kaulia le clients pe le kaulia po le ale kau ke le foi ngase pe mamafa ke ngaka pe ula then ngaka le life insurance ele mawhainga available easy products and like trauma income protection me fapenga so it's a mo facility over the telephone more to give me
o le upu fo ngale o le indication Yeah. to give me a good indication o la kuenga products I'm going to offer the client there. For example, say almost full sanga the client be o langa BMI, let's say e fasi full. So maybe 5'7" nga maulunga ay lang mamafa misalo le 120 kilos o le ula my for the client o ia ai for the suka I take le for la aule mele le diabetes so e ko kele mea that's high risk that makes it like risk adverse for the insurance company or mamafa or facing a makua o le le medicine le suka e ulola wa e fa mea e high risk e pe va ai akule insurance company so o lo ngaluenga e pre-position the customer i le ke fungi mua ai le faika ko i le appointment me ta ua nga otherwise ale faini me le ke fungi and then I drive out to let's say Otara of a lo client it may mold lo ke mi alu all the way there I let you fail homework more because then there's a good chance I let go there. So very tawa a preposition over the telephone first. That way, if I not really insurance company, makolia for it lima insurance company found out. Me tawa kele me high risk. If really more insurance company say, hey, I have this case client almost suka sanga ula facing a mamafa suka olarkong. Which products can I give? Client insurance company might say, yeah, Matt, I love it. Life insurance, I make out here, my finger off, medical insurance, for the income protection, for the mortgage protection, for the trauma, only life insurance, only. And Vancouver life insurance, so that gives me a good indication by pre-positioning clients before I book the appointment. So it's very taua over the telephone, Savia. Ole o nai te loai. The key indicators that e whai e lau fuafuanga e o ina taulia, and it also saves a lot of time, not only for you, That's but it. also petrol it saves a lot of time. Yes. So, why is it very important to have the benefits of a private health insurance? Very tahu among FCL. Health insurance, it can be a luxury product. But one, if you go through your work and they pay for it, then it becomes an employee benefit scheme, a group scheme through work, e kokongi le company. So that way, kusa pea mamafa, pea ulaula, pea kelenga singase, all covered. And me taua mele, the health insurance, ele umit whakali. You jump the queue. You go straight to the beginning of the line, straight away for mai, kang lulu for mai boken oil specialist, and then you see the for mai at the private hospital. Ele vai, you don't go to the public hospital. Lalu saol private hospital in Mesia I Remirera Makaulanga, Pikum Umau where they have all the private hospitals, and you go straight to the front of the queue. Va vielu appointment, va vie shaki oe, mga mia se ka oko, va vie fedu ka oko. So all those things straight away, ele umile le whakali. Ale aise like the private health insurance, Kalo fai umi whakali in the public hospital, Miru Moa, Auckland, Waitakere, ale aise private insurance, makwa umi al whakali. So for example, one specialist visit, you have to check your heart or a colonoscopy or any kind of ngase. Lesi me fo ikong ka. Lima fe ka la ko kongi visit, just one visit for 1 hour. Lima fe. Ai fail cancer por faku oka. Overly les fulu afe. So it's very konga, but ele private health insurance all paid for. Lesi me ko kongi. Va ve fo I jump the line. Ele fa kali le kasi por luka usanga. But that's the one way I say cover through work. Then but one mea if I think on kongi oi. You have to pay for health insurance. May se ka go facing makua. Very, very konga. It's okay if you are under fast food go sanga kanaka. Feel lolo. But once you start creeping over to lima suko sanga, sanga,
Very kongka. That's why kirenga ka end up cancelling ala ko health insurance because kongka kele. But that's the benefits of having that kind of cover health insurance. Everything's done fast. They say, no waiting long. So, very taua. Thank you, my brother. That's Faiva, Faiva policy on the life insurance, would it cover me, worldwide? Yes, actually, very taua. If you take a life insurance policy, wanganga ai lei ngofo mau i ngusila. This is your country you're living in. Yeah, so se mea laulangi ke mea ka whawai, oe e kawa oe pea kupu se palavalavi overseas. Because ole mele ko da repatriation cover a maliu se si overseas. E lūs fulu afe ka lai ko kongi e ko fo mediking ngol ngaka. So the life insurance covers all of that. Otherwise, ki ngā inga, no inga se whet kupe to send you back. So it's a worldwide cover, so se kumua. But also the other thing is high risk countries like Iran, Iraq, Afghanistan, Middle East. They might put some clauses, conditions on certain countries. If you die from a war, kaua, yeah, ele cover. So you have to check your policy. Maliu, ki whafose i le kāwale, yeah, okay. But if it's a kaua related, then some companies, they put that exclusion on there. But otherwise, yeah, it's always a it cover worldwide, bea kupu se, se whalawelawe overseas, a le holiday oi. Avanga ngā lo country kumau is here in New Zealand. Lesifisili, someone asked me, so then do I need travel insurance? Whaile low life insurance. Yeah, mai mo kupe kongi fo lesi kupe the travel insurance, but low life insurance. It's our for the travel insurance, Makoli for a cover for ile maliu overseas, but also covers everything else. Your travel expenses get unga oio, kupe, a kapau, lava might get lost. Cancellation of flight, always cancel, especially with certain flights like Jetstar, always postpone, always cancel. So it's our for ile travel insurance as well. But yeah, so that's pretty much the answer to life insurance, Xavier. It covers here and isi ekumu overseas as well. Don't have silver bully there, la sunga match. La le tā ua le iai o se tangata whapitoa pe o oi. Nā te whauwhautua ina le tangata lea i le policy e tau na whaonga accordingly to your lifestyle, your, the work that you do. Ma iai se special advisor e tūtū atu i au tawha le tangata le. Yes, tā ua. Tai lava a sabe. So, Maisiaka ko Pacifica. Especially when we're dealing with, the business corporate world, of the Palangis, a lot of times ele siri fiaka ko le jargon, the upu, the gaifonga go very big words. So a lot of times we just say, yeah, ele malamalama le lei. And so the benefits of having a financial advisor, insurance advisor, especially that Pacifica, is that I can make the complex simple by breaking it down, speaking Samoan, ngangu, back and forth like that. And the most important thing is because Makolifo I sign up at the bank, for example, because the ASB bank a lot of times when we sign up people for insurance at the bank, it's like the shopping queue you back and save. Long lines, we just signed them up. Yeah, next, but it's a relationship. It's a relationship with the customer because you're working for the bank. It's too big. It's too busy. And so if you sign up with the bank and then you try and ring back to get that same person to sign up, you have to speak to another Inkia or Maoli or Samoa. It's different person all the time. So it's a rapport. Connection. And that's very taua when you're looking after your life insurance, your medical insurance or income protection. You need someone that you can create a relationship, a trust,
and a rapport with every day, every year, throughout the years. And so that's the benefits of my job, is that you will always have me. If is sign up all the way up, from me, and then you go speak to someone else. Say, hey, I will be your advisor throughout the process of this journey, right up until claim time. Me se claim, if ili melo inga, I do all the claim. If you want to follow up on any update or so facility about the cover, you want to increase your cover, you want to reduce your cover, you want to put on suspension, I'm your advisor for life. And so that's very ta'ua, because especially, like I said, our people, we need someone that we can have that trust and that rapport and that relationship with, rather than just being just a number. Next. Yeah. So it's very, very, very important. And so I'm very privileged, especially with your porokalame. I'm sure you've come across so many people from different walks of life, and made friends with them, relationships with them, trustworthy because they are well secured with the advice that you are giving. Well secured. Insurance, sunga matwa tua lana numero le telefoni am fai fa pi fo ilunga le touch screen fa mole la ori ole all wa fitu valu tolu iva tasi fitu tasi fa to fa fonga ole all wa fitu valu tolu iva tasi fitu tasi fa. Thank you so much, my brother. You always share the lights with me and the information that is detrimental to our people's understanding and moving forward. We know tatu tangata ia malama ile tapina pena in email. I myself love it to lango tupe or the soifua. Ia malama fo mo tangata, because a lot of our people, and some, they ola mois tangata, ola ositaulanga, sacrificial life because of others. So final words from you, my brother Matt. Yes, faftai lava savea ia momoli atu faftai male malo lo topa ia mal malu Samoa. Ilo to fonga ilo proklame leni asu. Ia malo faftai, malo no sai, malo tapuai, manuele atu tiuti ma Faiva leni asu. Ia savea ka filwai next week Take care, brother. My brother. God bless. You look after yourself. God bless. I'm looking forward to catching up with you next week. Yes. Ya le nasa moa wa tawalunga tuiful talunga male uso ya matuluatua. Man, he's a wonderful person, this man. Not only handsome, but very, very bright and smart, and knows the ins and outs of his business, life insurance, and benefits to people that will take up the challenge of signing a policy to protect your life and having beneficiaries for others. It's a tau o le mea. O le ola o staulanga, ele mo na o e amo istangat. Ia le nā vaile numero le uso ya Matt, o le olu fitu, valu toruiva, tasi fitu, tasi fa. Luas 4 minute o turn tale o le tu la e ono. Whamanatu ia te o Samoa. Tāua lunga fo i mea umo le nei tau sanga. I le aso luas 4 ma le tolu. Lua aso ale i o le kirisi masi. Aso luas 4 ma le tolu le nai pa u le aso ngafua. Nganga uma ka konga i le aso sa mulumuli o le nā tau sanga. Oi. I a sa lona lua mulumuli. Ia a le aso luas 4 tolu o te sema. O le Christmas ball, ia, o le afatu teia. E le fono fofotua mamalu o Samoa, mo na sui fono uma. E le maota o Samoa, e tasi le ticket, ai se furu tangata e o maiai, whataulau ticket e tasi, e afe lua se lau. E lola e kore ki mai i alau, lua lau se lau lua se furu mai i au wō, le whalwhainga luenga, o a inga, i a whapena fo i e kalesia, awane e misia awa. Tutusa lei mea nei. Ia ma meo whaafifianga te tele ia na tātou tali māloa i nei. Wa lo lofi mai le motu o tangata. We're too late. Wa whape nā mai ia.
ia lima o le tamalo tali pepa le sai lumo o le Convention Center le ASB Showground le na tatu ia oka ta fifi ia ta fifianga muli le na mo i tatu i le asalus full mo le tolu le masina le nei o te sema ala au le telefoni le fionga le telefono ia to filau Ted Stanley ia va aisau ticket o ia foi ne va pe mai kuai kelea ai liva fu ele fa manga ku mai o le telefoni le mo wai lau ticket o le o lua tasi fitu o fitu iva lua o lua tasi fitu o fitu iva lua ia le na ona tatu o mai lea i le vaenga lea e se tau o le vaenga lea le si o vava atu iai o le tatu tasi le dei o company o le ua lango malosi mai i Port Kalambe le atou sevea o le Gagaifo Faiva ai mase le tano avale astronai o le faaloalo ma le lango mai ale tatu company le nei le anava moana hotel i vaitele vala au ye le telefoni lua tasi ia mafasili mo le fionga ia pule mangafa le sina hunt ua lango mai ei ia le fo i faltan malo i le Port Kalambe ale atou sevea ia ole Gagaifo o Faiva i aso le vai aso ma le tanoa ava i le astronai au nei ngalo tasi lea le nofanga lea sa ta ua i aso i o le Mona Lisa Hotel lea o suia nei i le Anava Moana Hotel i vaitele ua matua i fau le pulenga fau atoa ma le matango fie o potu ia ma le lato fo i fale ainga ia le potu e mapu ia i fai ai ia e computers i tonu, cyber room, conference room, a cafeteria, what was it vai? Ma le pā, ia. Ua ne ngalo ia te oe, pe ai malanga siasi Samoa. Lua tasi, o le company le na. Anapa Moana Hotel, ia maue fo ina mala rental car. Ono se fulu ta vale e te whiri mai ai, po le kamai suki, po le Ford Ranger, ia po le sipi, po le alava SUV, wala au ne ngalo numera na tango e tā le lei tono lau telefona e whaila ia lea i le tamai taipule ia pule mangafa. Ua au whaalongolongo atu i le leitio o sauai ia le sponsor le nā, ia ma le langolango sua a le whaletua, ia po o le vaenga fo i o le Anava Moana Hotel i Vaitele. Tātou se mai i le tātou vai i raftai le tua, le tō titia mau atoa le malosi o le leo sa masani e. O le fisoso ni mai, a le vai o le ola. Mo toi talai atoa ai ia meo nono tanga fo le sa pipi i fatasi e ia le faa i. O na ualu le nava i aso o tau alanga i Port Kalambe mo me sa fai le tino faftai le avano sa fai ona au na fatino na Port Kalambe ia ai mai e koi male leo ia mai no treatment ale vai le ola go va fon mo le ko e am ka fo nga pa u ko le si o skin kick ia tato se na ele falo lo silio no tele le tato marketi le ma umi fo ilava o ina il sfumalitolu Lappington Road i Otara i le maunta o le fionga i le saoli i atuala tau wā tau pa utino ma le falitua i a peka i a ma le tamba o Tino Junior i a wapea fo le malu le ainga rifa talo fatu le tātou ainga potu a mese le tātou tina matua i a me tita i a wapea nā fo i a tiute ma Faiva o lo whenga i pēr ma le fionga i le matua o Faiva le anga i utupu tula wena mareko palea ia ma le fionga fo i le falitua le tō fine amurianga tele Stella Mareko palea ia awa o nā leti tufunga tātatau lea nā fo i moa lungo le Facebook tula wena tattoos ia mo fo i lungo le Facebook ma le tattoo YouTube
tasi lea matai tufunga o lea tunuu. Wa tuli au pūpea. E la tau e malanga mai Hawaii, Amerika, Australia, ma isi vaenga o le lolulangi. Ya, o le ngāruenga. Leanga lava le matai tufunga o le whaifo ino le langi tauma le langi malo fie e lima le lei. Toa fi mali e. Lea ta mali i pe a whatino le ngāruenga. Ia o inārna i le tātou vaili nao le ola. I le numerous funba le tolu Lappington Road i Otaram. Se atula i le o tātou i o. E wha mai risi o li kia moi. Ali te venga, e wha mai fori e inge. E whaingu manga fo i lea kasi le ipu whaatumu le tae au. Mara whaki o i ngā e lua kua i lungo e ngā. A le mea, e masani e lolo utino. E fia maua fo i le sina malosi te isi e wha awa wailau ngā luenga ma me te whaia. Pulea o le te bia inu ai. E te lore leile se senga le manos. Tātou se e atulea i le si tū lava leo au kilani sifo, au kilani i saute. I le numera lua sifulma le lua Templeton Place i nai Glendon a Manurewa. Le le tua fine a Maria Nive i a whapea fori te mai tai a Marita sa wanga. Tutonu o le taulanga whatau i Mangele. Lo ia ile fale o lo Tasi Market, lo ia ile whianga atu le fua le whaasina, sunga le whawhenga inga. Ia Reverend Tupai, la vea. Ia po le whianga to le fua Larry Tupai la vea. Ia ma le tama, ia whao le tane Peter Silva. Ia anga ifo ia ina, mai le tū lao so mai ia ile mele ile McDonald. Whaasolo mai ia i tonu ina ilo tū tau matau. Tawalunga le tātou maketi lo na whaolo i ai i nā i le numera Tasi Triangle Road i Massey i le tūlangi Sivo lo i le uso ia Wahid ma le company o le whale o loa o tau mafa Grand Market. The Grand Market le melasa i le Tasi Market i aso ia le la o whaatau e se atu sui ma le ngoa. Ia alo a ngā i ai i lo tātou tunu whai ma le talo. Ia whapena fo i ma tātou pepe Samoa. Ia ole e leni, o mea uma whapena. Tā ua tele, when we buy Samoan made products, ua au te manatua, nga whew sa lau iwas fulu ma le tolu, se o mai le iwas fulu lima iwas ufitu, a le lua afe. Sa ngā lulu e whatase ma le fionga i le komsino whatawa inga le nāwai tau. Le fionga a watu i a pete Meredith, lea la uto e wala wina fo e to e malanga mai, ma wha mautu le mauta i Samoa. Mauta Samoa i Mangele. O le mea le nā sa mātou whaia i aso ia, ina ia whaalo tu tele o tātou tangata. Whata wina, tau mawha, ma o loa e ngā osi, ma momoli mai Samoa. Ioea, o loa au mai i atunu i whafu. Tā ua le nā, tātou mawhauwhau na iau tātou whai whātoanga, ma lau whai pisinisi, ma lau whai oloa i Samoa. Tusa lava, tau atula i le talo a Samoa. E sfurusene te le ai le tau o le kilo le nā. Nai lo le talo a fiti. Whātau pia le tātou au. Talo. Whātau le tātou talo Samoa. Le tātou whai Samoa. O le tātou pepe Samoa. O le tātou whangu o Samoa. O ofu mai Samoa. O tau mafa, o le ia, o le ponge, o a uma mea o lo maua mai Samoa. Tātou wha malo losi wha tau, awa aise alano o whaetu i whapena. Awa, when you buy Samoan manufactured goods, and this is actually good for the trade commissioner here, mo le fionga ia apete, po le fionga fo abatu tui. Because that money is for sure ensures that goes directly to the pockets of our fishermen, to the pockets of our farmers, and to the pockets of our weavers. O fala, tangata le langa fala, tangata la tau te sasa le siapo, ma le upeti, a mea uma whapena. Tātou mafau fau whapena, o na ola haila ia lea, o lea nganga fia osi tau langa mo Samoa. A la, e tātou te whātau a mea nā. Ave o tātou ainga ma tātou whaongaina, ai aru sa o al tupe. Nā, aru sa o al tupe i le. Tātou whai whātoanga Samoa, ma lau whai o loa.
O te momori atu le ngang whaftai lunga le tātou api fōringa. Whaina tu wifo lunga ni tā comments wa mole. I lunga le tātou api fōringa. Our Facebook page. What a marvelous, wonderful job last weekend. O se tasire na o Porokalame sili ona. Mai moe. Toi titi lava se lau wafe. Tangata mai moa i le whai tu la sa tātou whasanga i ai. Ioe. Se toititia se lau afe le mata o le whainu mera ato lava le ivas furu lima afe tesi maleono tangata na mai mo le tātou Porokalame le nā e au tau se sila la e au te lofoi e whapena lava i asuma le ala lea leo no whape atu tufa le tātou Porokalame tufa le tātou Porokalame i wō mapaanga o Samoa o lo o nunofo malala isi atu nu umamao. Elena, 96,000 people were watching Severe Le Atoa live on Saturday. That's a lot of people to watch a single program on one day. 95,000. Yeah. Patalo fatu ya afale utele baloso alo le famemo nati fatu tadi mai lava malau se lauta la te umo o afeku ya o no te pora tavita fatalo fatu malo soifua ben oni to mata famai tugole atu Severe bo fo ile ava doi bata ma ata tuai ile malie me matungo fio la Porokalame sa lele sa nang Yelena, tātou Porokalame uma ia e sila iai ia lea tunu. Au te momori atua ile nganga whaaftei te le lava. Ia i lātou te lango ina ia lei atoa Severe. I le te leo nei ma tā upolo tātou whina wina. Oisi, la lava e whinau pongi sā mai lava. Ma tū lei ma whaoso mai. E isi vale. Ia ai mai. Ia, la vela vea atua i tāu aso atua i awafo i eo mai pōngi sā. La tu te le malamalama i se mea. Lea o tātou o tu i le e whamaile li o ainga Upper Amo leo whale tango ai. Ma lo le manu i le fitu lena whai e Solomona. Ia fiti, sifurma le fitu, fiti sifurma le lua. Yes, pēr whai e sao. Ia langa o tele i mata ai. I le fitu lea, o le fitu lea l'Oceania, lena toi alune ile tātou au, ina ia toi sa ili mai ei so nā manoa. Mō le tātou taitoa fitu, e toi fo i atu i Dubai, ia whapena fo i Hong Kong. So, there you go. E wau tōsi silai, e se lale au fiti lena tā alo nei l'Oceania. I le whaiungal vaso, e se fo ile au fiti lena ave o i Dubai. Lea na toi titia, si i wapa e tu le. Lea na whaia ina a ia fiti. Ai, whaia ina ia whalani. Aluinga ua wa ile lua au. Ia, le na, ala tātou wō le malolonga, fo i mai, wha a wau i o le tātou Porokalame. Ia, o le Gagaifo Faiva o Samoa. I le nei fo i au auli o le asonga fua. Ma lole ngā lue, ma lole tau a tai, ai sau vai o le ola, ai mana o e luatu Severe mori atu i atu, oe wala aule o lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa lua fitu, a ole nā ua e sila fia. Ia no whanga ma maketi e te anga i ai o Tara, manu rewa, whapena fo i mangele, ia marei tu langi sifo, i Massey, Numeratasi, Triangle Road, i Massey Henderson. Yeah, tātou ol malolonga. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o.
O esi la fia e iwa te si male tolu wha miliona tala le se leni ale UTOS ua toe wha asafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha awhainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe tā ua a lau ainga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tala, male my cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa Faiva, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha aputu ngā tupe teo wha awhainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo wha awhainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Talofa Samoa, o leo whanga solo whainga me alofa o aso fia o lau mana wholesale autos. Tue in mailo sa, mamoa tuai sau se leni tolu afe le cashback, ai iai inga whaaptoa. A fio ane lo le mana wholesale autos, i le lua valu Ekensen Avenue i o Tahuhu, pe vala au deli pule i a ngalwan mana tai ngalwan mana, i le lua fitu ofa ouro fitu, lua fitu ofa ouro fitu, po le over se lau whaono lua ono lua tasi, over se lau whaono lua ono lua tasi, chimana o le tali ole, yoi. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu i au anga nuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. Iafi o aso lua ta itasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga ma lau whaasaunga Samoa. Whai mea alofa i a inga mawo i Samoa, e ala i whaatawina o se hotel tā lofa voucher. E mawhai ona whaonga ina mo aso tā ua whailonga ina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo tafa whawai whaiungo vai aso. Whaatau e oe New Zealand nei, ai piki e lau a inga i Samoa. Tanga i ane i le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au i le o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. Tasi lima iwa tolu amo. Radio Samoa. Bringing on the music on Samoa Entertainment. Afi Mutasi, the Singer Records. Victor Man, Brother Man, featuring Abiseka and Sarah. Wedding song. Somaya ole fetu wao I say afu so utayao malo bao se usema so ulao tafia ba ifoi samala uluna oi le ulai baby le masina ulo uafalao au oi la ubeni afimuta silo ulo toy la masala sala ama olo va ulo ole ola oilo ola oa unimo oa unimo oa unimo oa unimo ole mo oa umo ole mo oa umo sama I let me find the phone and tell my falofi una oilo utofi
Kili le whaingo fia whare whasa, le whale kau waiku, ma le whale kau kangaka. Whakule ngai e mga ngai moe. Whenga ka malo ku maule na luifi ma le whasau. Malaungi uli malawi inga mange whainga ma le ula singa. Olo I ka funga mwhanga I kua se koe kepa. Le whale o mama e ngai se whisiri pai pai uli se o ka maule ku o malosi e uli. La tima sansara, ama oelova. Sama, and let me find the phone letter, my falofi, when I oil of toffee. I'm my fire.
tatua Pishea e whaatauwa a wana ngā luenga mamana na mulia I ai o e mau Ama vai pe mou se anganga Mule mo tonu ai o langona Matupu fesili I le lofa Ai ua umana to silopa Motu umata manga lo taola Ole I whanau mai oe to feel in the fete lai ilana au na au le tu yana fuana e se lava mai o manatu mau fale tangata se pele uleli angelu tausi angile lai malilo misi amafutanga iletino fainga taile vai o mata na male alofa una umiti ele umae ole ifana umai oe umuto fi oe in the fete lai ilana auna ole tu yana fuana e se lava Mayo manatu mau faletanata sepele Samoa. Every parent's worst fear is having to bury their own kid one day. Then what a nightmare it is to be born and be deceased. All them baby shoppers and gifts and baby names we picked. And then late nights talking on that pillow about Toi whatalo whatu I le whawhonga tāpua I a misifo I le sila mai moa le tunu I lunga o le tātou pola kalamidei o le Gagaifo Faiva o Samoa. Ia maua ngā ia tuai fo I maota malawa I na ua manava ngā luenga o le so. Ia pei au na tātou talanoa le nāsto na iwa tuana iatu o le vaiaso o le seleselenga. Vai aso muli o onga le whanau. Ia, o aso e fia ai, ia maso fo I e whanau no ai. O le mea na e lulu, ma loimata, ma le maoni. Ia, e te sele fo I ma loimata o le fia. Ai a whai a ngā le aka o le kaupoe, ma le inkia le anga e kuskusia le api. Fo e wala au marwha, o ngā la e whai au whainga. Ia ngā pau fo le ngā, maaliri e. Ngā o le aka o le kaupoe, ma le inkia e ki ngofo makusi I kei miru suenga. Congratulations to all of you, our children of Samoa and the children of the Pacific, and any other children who can actually listen and understand what we're talking about today. Despite all of the odds and the negativity, we or you managed to graduate. So today, ladies and gentlemen, I would like to congratulate you. Mawatu le fa malo le nganga fa tai ya tu uma. Sa tausidio, moi ule tausidio ngole dei tau sak. Nisi wa fa uma I university mo mo la tu fa ilonga. Ele ole amatanga ele ole fa unga le dei. Ole fa to a mata. Atalona e alu fo esa ili ya mawai ma fa tumu lautanga. Tilo I me tau na whai a tina e ai I ale a inga. Awai fo I
I tātou whaalawelawe ma mea whapena. E awa o ina ai ia leo langa tautua. Ma leo langa ati ai. I le tō tili lau i lātou lo lātou tuwhaina ma shea le tātou porkalame. I le ias tātou porkalame i lalo ane o le tolu se fulu po le fulu afi. Ai whai taunga le nai anga i lunga. Se o i le asto na ina se ma vai atu nei. Tui titi lava o le se lau wafi ta ngata mai moa i lunga o le apia fōlinga. Facebook page. So it tells you something that there are people that are watching, there are people that are listening with interest, and people who want to be educated. O lo o whaalongo tangata I fia malamalama. O lo o fia whaalongo matau muli tangata ina ia o a oina sa mea fau ma ia matua I manino ma malamalama lelei. I le mafuanga le mea ma le mea. Pe a whai tātou te tala noa I mata upu o ngaonga ma mata upu au ngā ma le tāua. Important issues that are discussed for people to have a deeper knowledge and understanding of what we are talking about. Tāua le nā o le muni tai ai. Ia ma whaafitai atu ai fo I le atunu. I lātou te muli tai pēr le nei por kalambe mai tawhai fio le lalolangi. Ma lātou tuwhaina, ma mai fo I o lātou whina ngalo. Ia, e to o tele, fia se lau afe o I lātou. Masalo na pauani au tau ai maa. Pe mawase to se fulu o le au vale. Mawale to se fulu o le au vale. Ia, ono I lātou lava. E muli tai ia e meo Facebook. Fake pages. Ia, ta te le popole ia. O lai mua I le pone sia le atau. O lātou ia. E se mai lona te tongi teli. Langa fo e fai na o mia le fai numera. Pe te sawala I lo fake name, lo fake face, lo fake page. Lo fake all over. Ja, lai fai tau e a, o e le fai numera na. Watu ai le fa maloma le fa tai. I le atunu, ia, ono le amana ia fo o se tautua fa le lava. Ma le fa tau fa. Ai o lo momoli atu ai sa vali. E fa asanga ia I lato. The things, the issues that we discuss here is to challenge the norm of other issues. O lai mo moli pongi sa mai e istangat. Ia le na, moli atu ai le, ia nganga whaaftei tele. Ono le tuwhaina o le tātou Paul Kalambe. E isi fo iuso matua whaafine. O lo o fia mai mo, malatou fia malama tidi. I le mata upu lea I le wā o whenga ma le au wā. Lea na whaafonga I le atunu I fusuanga ma mea sa whai tonu. I tonu le mautafono ma le pāle mene. A lea I le mauta le whaamsinonga o whanua masuafa. Au te tali tonu. O sea o onga sili lea o na tā ua na tūla I mai. E te tau o na toe no nofo matilo iai ia le Palestine o whaamsinonga ma le sui Palestine. Whapena fo I ma le ngā ruenga so tau au ma le minista o leo. Ia whapena fo I le komisina o leo. Ina ia lātou mata I tūina. Le tā ua tele o le pui o le mamalu o le whaamsinonga o whanua masuafa. O le mauta ngase, o lo si I ngase, iai le atunu o. I ona maia, whanua masuafa, o mea tōtino, o mea sina. Ia, ai pangalea. Lea o whaafonga nei. I se vivesinga sa whaatino I tonu I nei. Mai I lo utali tununga. E te tau o na au ni fonga. Ma whaasifo I awhio anga nei. I le Palestine, ma le sui Palestine,
o whaamasino, ma whaatonu, ia ma le whaululunga, o le matanga luenga o whaamasinonga le tunu. Nio, le mea mondi ale nai tau na whai. Ia pe a whai o iai se tō wha, ma se whautautanga mapo e tu malo umane, manu umawhio anga nei. Leanga o lea ua o ia, ia masatia fo i le mamalu ma le pa ia, o ngā luenga a le whaamsinonga o le tu tino o le tawhatolu, o le whainga maloa wale pale mene, le whaamsinonga, ia whapea fo i ma le kapeneta po le pule whaatonu. Ia. O se bea tau o na watu isi tu o lalo o ma ute lo fo i o lai wharangolongo mai ia le tō wha ia au pa au. Longo ina ia le komisino leo leo. Ia wā. E tā ua tele le avatu o le whautuanga. Ia ma le tu o lalo ina ia māua lunga pēr le tausia o le mamalu ma le pa ia. O lea vaenga o le tawhatolu o i tū taua ngai o le malo. Ia le mela lea. Ia tawhewhi. Ma ua fo ila le teimi awa o upu ia nau whalongolongo ne iai i whitaua inga ia i le ni upu le lei ia ele o ni upu le lei o upu e tupu ai masei mai le o le malai lea e wha leo ai upu ia e wha leo ai e to i ina mātua ia lenga ngana tu whanua. Ia tau tō tupea i le whaamsinonga whanua ma swafa ia whapea fwere Palestina ma le ofisili le sunga le pari. John Afele taima le lang malona au ofisa. Ina ia fua se tapu ia una i toi tupu se mea whapea i tonu le mautafono ia po tonu fo i o le fale whaamsinonga whanua ma swafa. Ale me moni o te tau watu ma le whaamaoni. Ka tonu mai, e le toi iai se isi whaamsinonga lona tolu. E le toi iai se isi whaamsinonga lona tolu. Le whaatalitali iai mata upu ia, po afio anga nei e lua, e lo tea ai le mata upu. Mea mua. E le ai ni te ngata nga waa o lo spela mai le whaavae. E mawhai o na whaatotonga ai ia le whaamsinonga lea. There are no qualified people as spelled by the Constitution to mandate this third court or the Court of Appeal for the Lands Entitled Court. Yeah. Upu mondi ale upu nena. Lua, wata tau, o na lata mai lea au, ia pole tua sivi. E lia i maato ma mau ia pirikia ai lea tua inga whaamsinonga whapenei. And Tule Epo knows that very, very well. Ai ana whapetu lai mai Tule Epo ma le HRPP i le whainga malo, pe ana le to uru, pe ana le pa unei. E le ai se mea e le whai e Tule Epo. E whai umamea ni. Ti ngāna whai mai le whaavai e le o iai ni whaamasino ua retire e mawhai ona mai e whaatotonga ai tangata e whaatino ina whaamasinonga nei. E whai whaasori tula whana umai Tulepa. E tofi lava e Tulepa tangata e mai whaile mea lea. Ti ngā ona i loa e se isini ma e sori tula whana e whai ele tamalo. Aisia. He thinks he has the mandate and the power to do that. And the willingness to turn a blind eye and commit a crime by selecting people that are not entitled and are not eligible to hold those
officers and authority. Mena, ta ua tele le malama le tunu, I ia mea le atau fosi lava le masu. Pe ana tūlai mai. Ai, o le wāwenga le nāna whaia le tua. God knew it was out of control. It was out of mind, out of sight, out of bounds. Out of mind, out of sight. O le longa se me tau mawhai, whātu atu I, whai ane le mea sori ane le tu la whono, whātu atu lesi tu la whono, ina ia whātanga inai I lātou, ona lātou whaia le mea valea. Whai lako mea vale, le mea rea le maka kanga. Mwala. Ia wanti la ia. Are au a ki ngu ale whaasanga bai. Sia whanena ia tā comments e tau whafta ia tua I whamole lau. Wangela runga ka ko meni na umana I tele. Tau walunga lau talanoanga. I le vaenga le nei o le tātou talafou I vai whanua. Ma se porkalame ua lewa ona pāsia le tūlafono lea, ele HRPP ma tū le epa. Ma le vaenga le nupi wha I le telo tausanga o mawai. Ai le ai ma se me tasi na wha ngāi o ia. Le ua mai nei le vaenga a fia me ma le vaenga wha upwhai fau o le o tū malo le wha tūtua I le tū Samoa o tasi. Le ale bea na le whai I nei mea I laso. Wha mole sei vane ia le ta clip na o sin whaafonga o le amatanga I o talafou I vai whanua. Ma le polakala me fau o le tūla whono wa luas full tausanga o iai. Ai lei whaatinuina. O si le whaafonga. O le au whai sa o whanga umo I le whalaptonga o le whaputunga tupe le lumana I manui o tangata po le nupi wha. Whapere lau tere o le tudu e le o toi iai ni sa o whanga. E manuia I le polokalame le insiua o tong fitinga whafoma I le whaalaptonga tū maoti alo tātou malo. O le amata whaalawi loa I o le fuafuanga e peona mai a pasia le tū la fono e whaatino ai. Na whaelo ai le te fono o le komiti whaatonu o le nupi wha. Masui o le komiti o le polokalame vaenga ese o lo te pena I ai. A o le tu inatu se lātou li poti le kāpeneta mo se whaai unga. Whalia le sunga wapali I panoa tawita moala, o le te fono le komiti whaatonu o le nupi wha, o le tausanga I lua afe ma le lima na pasi ai le tū la fono, e le pāle mene whaatino ai le insua, o tonga fitinga whafo mai. Peita I le I whaatino ina lava, ma ua tusai nei o le lua se fulu tausanga. E se fe au lea au mai e lea tua more. A tō whafonga mai le tātou talatonga leias. E se le lei. O manatu malangona la tau te langolangoina. O te le manao e avea ni tūlanga whapolitiki. E ufi ai se mele lei. E pūlea le tangata I e lona manatu malangona. Ai a sao le matau. E moni ale mea moni. Lau tala lea, le luas futau sanga. O te le man, o te le ilo pe mafua se a. Ai o te le tua ina fole whainga malo. O official. O la tau sa iei le teimina na owa lesi. E wha tupu manatu. I o lau tali atu le male nganga wha alo alo. Nei te o tau I sisitu. I ai ai o officials. La tau sa te tau o na wha tupu manatu ma whautua ina le kabineta male malo. O tau na le man wha tini. O le ale tā ua o skim le, a wā le o le skim ar mano le, a veita o te whapo. O le tā ua o le skim le, a whai o le reinsure, e le whai le reinsurance, a whai e luas 4% o le population e la kama. E te tiro le wha se funu afe tangata, a wha mao nia I lalo suenga a fo mai wha pitoa, wa te tau na ave I whafo. Ave. E le tau toe,
whawhainga tā o na whai. O le alawa le whainga e le kapeneta o le a whai ai. O le a whapea o le a au mai le whapea mai le kapeneta i no approve. I'm just saying. A whapea mai le kapeneta. A matu la ia i le committee. La tau te whaia le tonu o le a awe i whafo. E le to e whaia le scheme le wai. E se fulu ono miliona lai no fo ai tā la fuai. Ona o ngase na awa. Ai le a to se lau. O tangata pena le valsulu lima e pea taungata ona o lea e lei sila le lei pe o lea le awala e whaaftau ngō fie ai le avenga i whafu mea na lea e na loto tele i le metau pune awa pea e ave sesi i whafo ai le foi le whapea maia le reinsurance e le mwhaila langa o matua tele preconditions na e cover la skill. Nanga o le lava tupe. O le watu le whawhitai. O le la so soani i le tātou skill. Le si vanga ta o le te mawati le forsanga. O le ngā lua le nupi whama le ACC. O le ACC le si vanga le alu e le tupe fo le o lau tāla o le levi fo le tongi. That's right. O whate ta inga la mo e sa tutongi tupe i le levi lea. La ua uma wale toi whainga ruenga. Ale ai. Ta te tia la tutupe. Ai a whaila e mai la lo skim lea e te unga se misa. Io le la toi whaunga me la tutupe. O tonga fitinga ia i nei le primary. Kia le wale fo mai. Ma le whale mai pe a tau fio. E fund uma ele lupi wha. Ia ona tongi mai leo tupe tangata leo nupi wha. Ona halua lea. O tonga fitinga uma te tonu o Samoa. E fund uma le nupi wha. Sa whai sa whanga. Whatasi e matangata e voluntary. E o mai te tonu o le scheme. Aole a fo in melisiti mele sin me. ACC. O i lea ua manatu ai le cabinet. Manatu ai le committee. O le whautuanga le committee le na ame le kabineta. O lea e whauma nei ina ua watu le tatou whilo inga le. O le mātou whautuanga. O mai le ACC. Ma lato ngase la e tupu le injury. Au mai uma ilalo ilalo o le overseas treatment. Au mai ma le tupe ale malo le safalu. Ona whai ai lea. O le scheme. Amatu malesi tupele to toe atu. Waile uma le tupele mau ele ufai saufanga. E whai ai i le tonga fitinga i to tonu le tunu. E to toe le tupe. Ona ave lo lea. E whaatino ai. Ngase fafu. O le mātou mea whai le committee. O le whai o le reinsurance. Ina ia la titi le tupu. E lope na se fitu walu miliona e alu i le reinsuringa o tangata. E wha se furu afe. O tupe ia la moment. O le whautuaina i le kabineta. E walu miliona e au mai e le ACC i totonu o le overseas treatment. E la vea ila le mele te sauno e watasi ma le tasi paseni. E fanda i le overseas treatment. Au mai ma le sao le malo which is o le aimal chilo. O mea umane e subject i le approval a le kabineta. O tangata whaisao whanga uma le lupi whae wha malo sia. Pe compulsory o na tu inatu ni vaenga o latu sao whanga tupe i le polokalame. Ai ma whai fo i sui whaisao whanga. O na tu i ei manisi o latu ai ngai pe o mātua ma whanau. O leo pensione po i latu uono surlima tau sanga o le soifua malungatu. E ma whai o na whaia se wheu tena inga ma le lupi wha. I le vavai ese leo se leni o lana pensione. E tongi a i le tau se lau tālani e tau sanga o lona sao. I le polokalame. Ai a whai ai to tongi mai a latu whanau o lo whaisao whanga. E pau i le lua se lau tālani le tau sanga. O se awa noa e mawhai ei fo i le au pensione, o na waai se fo mai tu to tasi a waa le teminei, e na o fo mai le mitanga aluenga o le soifua malo loina, o lo mawhai o na maua fuai lea tu langa e au noma sa tongi. Nisi vanga tau, wane sa kau whamani no le tari a tiksi. Vanga le au pensione a? Ia. Makoria le ele lako le health free health check, wane le makwala.
A o le la fia awai. Le mo fai ngā lu ba ai le private. Private, yes. Wa ngā whan mai al malo ke mi. That's right. Scheme le. Fai ngā ba ai le private. Yeah. Yeah, wai le o pei ngā e. Yeah, mana tu fo I o tanga vai ya. O lea e mawala na lua se lau. A lu fo I lunga o te lea. A mai la le lua se lau na fa popo misan se lau. O na kava lo lea ia. E mawhai na alu e va ai le private doctor. E mawhai na alu I le whale mai tau fiai matitongi. E mawhai fo o na alu fafu. Teimile nei a lalo I le mele o le pension. Ele automatic la walu o I fafu mole tongi. O mea uma nei la ufionga lua fionga. Mole faa fai ngō fieina mole tausinga o le soifua maloloi. Faa fai ngō fie uma mea nei. E ala mai le nei tu la fono taua. Ua lua si furu tausanga talu o na pasia. E le I fatinoi. O le whataranoanga ma le te whono o le komiti whatonu o le whalaptonga o le whaputunga tupe le lumanai manui o tangata le sunga papali I pano. Ia nā lawu tō whawhonga e. Mena no mana o tāwalunga ia le tātou talanoanga I le so. Ono le scheme nei le a le nupi wha. Whatasi ma le ACC. O tau I o whalawelawe whawhoseng. Le o tātou I loa I nei. Le telo tausanga na pasi ai, I o le nei tū la whono la whiwsa lau luafe ma lima. A o lea whaato a lote il te mine nei. O whasini tū lai mai, ai se ana le whaiani. Ai se ana le whaiani, a le tilo tilo le tele o ngase e si I mai I whafo. Lua se fulu tausanga, ua toa tele, ua fia se lau, ua maali diu. Ona o ni ngase sa tawana o mai whafu. A o lea le wha ngai o ia le scheme lea. Po le beo leo ni tupe whaiani. Po le beo o le leiloa o se au walai whaatino ai. Tangwhilai fuafua e lau tala. 20 years in the making. How many people that have died within that 20-year period that could have been saved? And the eligibility criteria to be sent overseas for international treatment. Tangola va po poifon bella. Lima se lau ni tangata na maari liu nā tausanga. Lima se lau le tausanga. Misi tangata ne awa noa. E whaatino ai le tūla whono wa umo na pāsia. Le foi la wa au mai I. O le scheme le nei. Le wa ngā yo iai I le sunga a pari I pānoa moala. Malona officer ma le committee whaafoe o le nupi wha. Whaatasi ma le ACC. Ina ia whaafai ngō fie. Mea umo whi o ia inga. E o lava I private doctors ma private treatment I to tono le tātou o tunu. Male au mai I whafo. Ia ngā vaa tutusa uma iai tangata o le au whai pensione. What a marvelous and a wonderful, wonderful gift of Christmas. Tātou turi loa le mea lea. Tōru se fu, oi tōru se lau tā la I le tausanga. Lau sa onga po lau sao I tonu. Lau nupi wha ave ese me ili tupe lea. E te anga wa ai. I le scheme lea. A whai o le maua se tonga fitinga I tonu o Samoa. E ma whai ona au mai o I whafu. Se sila Samoa I me whai e lea tua. E toi la langa e toi whaatu ma whaola mai le tu la whono lea. A o lele foi
ua maua mal seni o tangata mātutua i le tātou whinaunga sa whaia nei. Le tā ua tele o le tātou whinaulua ai lea manu o ulu. Mō tātou mātua. Ai ta oto ia suri. E ai leisi tae au. O whinaunga awa e anga waa suri i le taimi lava. E sit seni o manuia ai o lātou mātua. E le tala maari e sa o moa nei, ai o le sit seni mua lava lea. O lea ua maua. E se mātua i nei ma ua refund aila na tupe e lua se lau ma le whāta la. Man tua fo e ala na refund le tupe le nao le pili. The application fee. Pe a fine. Ua manuia ia le sitseni ma le tāru sanga tangata. I lalo criteria fo i e wha ia le ua wha manino mai. Tātou te anga wa ai ai. O stala fia level na i e tia. I le nei aso. Ai o le scheme lea. Easy to take people overseas, easy and cheap for treatment. Wa live na suffer o tātou tangata i le luas fulmon tuptau sanga o tū mai tangata nei le foe. Ale ei maseisi na uwhālango atu o tau manu ane i lunga se leo. E winga le scheme leo. A leo atu le balo fau, tilo iai. O tau mo whai loa e resuscitate. Pe whai le mea fau le leo le. O le CPR. Ai whiula le ngutu. Nga o ilea. Le tala le afo o le ungali mga usu le kaya usu po le loko. Ai afo ai ngalonga fafanga la koke. Ika lo mar koke su al koke lo le ungali ko inga malo makua o il loko. La kulo le koke kua. Ai makapongia lo malo makua. Wala au mai lore fai fiau. Ia. E ai se si e loa. Fai se tonga fiti e toe. Toe whaola mai lo matua lea. Wha mole tula i mai. E otu ala ia leo lau vanga. O le au lotu o le au uso whaalo whani o le e kalesia. Tinama o tamaitai. I le whaanofo fo i le ilunga ai lomi me le tua ua. Lomi me le tua ua lo matua ai tū lo ma le koke. Lele me lo ma le e le koke. Kua man tū la le koke i loa kaukala. E mai lo i kua. Kua e le koke i lunga lunga fuama e mai lunga. Mai se le konfiki. E se le fore fai kua kore. Ai wala o kulfo ia fai fiau. La konga fiki ke manga o fai. Me konga fiki masangi mako fale. O ma kua yo sola mai le fanga. Ne fese mbe ia koki. Mai olea. Va kulfo. Olea. Mai. Feula. Kako vai. Tātou wa ai mana tua i te au aso i o tātou la i tia tātou te whanga manu mangi meo whanga me. Nio whanga le mangu, pa u le mangu. A la ele i pēle le i fo le mangu, lai whiki au e mana o fo le whaola e ave le whale. E tausi ma wa ai pe mwhai ona wha. Whai ma fo le ma manu a fo le tausi le whale. Pe se fanga fau, fanga fau, fai lele ai le fale. Ia, e mana tua la le la vea le afu le senga, po le senga vau, po le kolai, po le miki, po le alava, po le fuia, po le senga. Ia la e fiki, a au te matua le i lo mafofau.
Po ai na sau male ai kia na mua whai le ai kia lea. Male mawhau whaunga lea. O le ui fo lunga o lea fo o le mea o le manu. O na whiula la ia leo fuli ato muli o whiula. E se ia fulu ato muli. Ai whiula atu tu o le mangu. E whiula kua fulu ako muli o le mangu. Kele whape ai e kua ingare isu o le mangu. E o mar kemi e reo ke su e po e kanga mua whaia ai kia ranga o le resuscitation o le makau whaolo le mea olo mea lele al mangu lele ele o le koe lunga whiula fulu ako muli kua whapea wika whiwhi ai o le mera le maanga wamai le mangu ia re tātou tari e fo i le nei aso ai tau walunga atu ai ia le wha moe le nā tātou nofo ma tālia fo i lupe o mauna i le wha lautele ina mai e le malo o lana pol kalambele. It's a new scheme, but it was set up and was passed by cabinet and parliament in those days 20 years ago in 2005. And suddenly, all of a sudden, it has been found and now being retrieved and revived by doing and giving him a resuscitation. Talo fai. Ya talo sia ya nga ya levo ya scheme. Reinsurance. Easy and cheap to take people overseas for international treatment and medical care. Ta wole na. Ya le ka ke pisa scheme le. Ai o ana le la. Le ana toi longo mai. Wo to se sila o le telefoni le na u le tangata lea. Lea na ia whana ina, ma tangata vale ina, ia le li i Pule City o le Insure Healthcare i Amerika i le onga tutonu o le Aitele New York. Na maua le telefoni. Na maua i le telefoni. La le mea ua tuai ai. O na maua sisi na oti ai tu au. A o lea lava e pisa atu i le telefoni. Ai whaatalinga tuli lava tangata uma. Because why? They know I'm right. The data and those phone records are still up there in those two towers of Digicel and Vodafone. Na ele mea se wole foi ele mea mongi mo le mea sao. E alo fua le tulanga. Fape o iai le tomai maanga waa. Ma le popoto tātou leo. Ina ia sue ma maua ia le tangata na tupu e le whalavlafi. O lea lava e watu lau tu o lalo. Ave lea wanoa, aua tātou te whinau i le mataupu whapea o se mea mātanga i leo Samoa, leo mai o nisi leo isi atu nuu. E o mai e solve pe o mai e whaatino, ia ni whaafita uli, ma fofo ni whaafita uli, wale maua i eis se tasi, ma le sa onga o le mataupu, ma le mataupu, au tau te whapena. Awafoi, e ofo i na mai le fisoswani, e ia malo i atinu i whafu. Vai atu tuila lale, e la tāne ia i tātou. Therefore, ia ia lato forensic scientists and forensic investigators. Therefore, na sola ia isi leo ia e lau manu ia o lato i ngoa. Sa lato malama lele ia sa budi. E le mwhain tū taupuna nei. Le mwhain tū taupuna nei langa leo te whai atu. There are people involved in this case. They are roaming free, but their names have already been mentioned as alleged to the allegations of who done it. And some of these people
as I said before last Saturday, are willing to die and go to the grave with the information of the truth of the fact. Tangata nei lātou te le toi papole pe kea langa fo ilau lātou iloa. Talo whai o lātou ainga ma mātua ma whanau ma. E le toi fo I mai. There is no point of return. Leanga ya, masiasi tangata ma upu a umana whalele. Ma upu māta ngā. Aile iloa, o upu e whaalafi ai. La mio se ma la mio leanga ma le sori ngā tula fono. A lele ua toi o se pili ma se mo'o e le o māna malama iai. A o suafade nga lau manu ia mai ma lau mai le tele o tausanga ma teimi uma. Au tangata foi nei e o toi su e leo, ona toi mai lea toi ni poti mai, I le lau tele o lea tunu. So you see Samoa. O tō whafonga e o ala tau toi mai tau mai, la tau mea lai whai. Toi o whai mai, e le māsani a Samuel, istangat. I le vai mo iai, alanga o le iei wha mauninga o le whetusi I Texas, ma whesota inga I telefoni, o whea la ale sao. Ala la le uno whai atu. There is no point of return. These people rather go to the grave and take everything with them. But God will reveal its true meaning of revelation of the truth. La fali le memoria le tua I se teimi. Ona oso ai leo le matanga. Mai lātou nei, lātou te le toi popole, po le ale me o ia I lātou pe oti, ia oti ai lava, leanga e sua malie lole a papalang. Pe oti, e oti ai lava, leanga e sua malie lole a papalang. Aia, e o ona le masiasi, ma le whaaluma tangata, I le taimi e whaalia ai le fina ngalo le tua. Ma mai tangata ne iluma. Nā whawai tara tangata sole, peace, and finally, o tangata le na pisa I lava, ma pisa I lava. Tangata ni. Whaamaria mai le tua. Vai lua tusa fo so tātou manuia. Whaftai tātou whelua I le amatango le nei tau sanga I na ua nganga ifo Faiva o Samoa. Au te mamori atu le nganga whaftai. Whai au masui o le whono whautua malu Samoa o lo whawhangwhanga mai I le fionga I te whono. Le fionga le toto ali I a to whilau Ted Stanley. Ea ma le laulau a whono le whono whautua. O le so, ia, na whata ape ai le maftanga. La toe le liu le vai o sina I le mea na fo I nsawai. A wale maftanga a whaife au so fatasi. O se tasi o le vaenga o le tawhatolu o le sa iringa maloa Samoa. Lea sa tutu fatasi. I le tūle ina o le mata upo le sitiseni. Leo ai lea manu au. Leo o tau le ai o le penga. O su I tau I le tini. Ua tō manu pule e pe o le upu. I le ngoa ipu a patu ma la inga le patu. Le mamalu I le vasenga o whawhenginga. Sa tātu ngā lue whatasi le telo tau sanga o masani e a tātu upu. O tau o le pito la au o le tua sa ma malu ai le nai tū. Ma le ai tū.
ma le saufa inga le taftolo. Lau fionga le te fono, lau fionga patele, Father Michael Enderman, lau fionga le whelau tusi, le maupua le tuia ana, ya Reverend Filiboni tuinga mala. Le toina malo lo man malo, ya masunu utumap. Whapena fo i whawhenga inga umalawa. Male wha malunga, ale fionga le swafa. Ta malo lo man malo, ya le mea tanielu. Wha malo whai o le Faiva, o autou Faiva mamana, o autou Faiva mamalu, o autou Faiva pa ia. Sa wha malu ai le nganga o le atua i le nei savalinga. Ia manuia, le kirisimasi ma le tausanga fau. E le umai le tātou maftanga. Toi foi e whaatulanga le wha mua i le ngā ruenga le atua. Mori atu, wha malo ma le whaftai te whono, tai au Faiva, lau fionga le aloli, pule ai ma le whaltua, ia sede, lau telenga le muenga, tele ai Edwin Puni, to whapau, ia po sua fo i tapulolo, ma le fionga ia tofilau Esther, tofilau. Sui uma, uspono le fionga ia pule mangafa. Le tamaitai, ma tātou sunga ia sua whapefo i le tio, malu le laulau. Whaftai mo le teimi sa tātou ngā rurue ai. E le toi fo i se tala i tua, pe toi tau wha maninu ma toi tau wha malmalama, awani au lape, awani wha le tonu, mani futia, mani masei. Tātou ofu i ofu, na la ei masui ele whaife au ia Victor po wisi ma wha manatu mai pe i atia. O la ei o le loto wha mangalo, la ei o le loto wha awhitai, ona o awa noa, na tātou maua e whina wai mo le atunu. O la ei o le wha mangalo ai, o la ei o le lofa ma le wha pale ma le onsa. O le tala lea ma le nganga wha aloalo. Ia wha mnuia tele le atua, i le vasenga o wha whengainga, sa tātou ngā rurue whatasi i le mawhitanga so whatasi a whaiwhi au. Maua lau tau launga, ma whaafua loa fo i lau tau suifua. Tātou te wheilo i pēr. O le tala lea Samoa, ma ngalo se leo leo una nei, ia ma le tautua, masalo o le sunga ia seu whandua o le o le a whauawina le ngā ruenga. Tātou wheloa i le aso te hao, moli atu i lau tau suifua, e a tau le nei, alofa tele mo o e ale pese o le na, o le tā pese na no mana e whai usa o pese kirisimasi. Na i le pese na vivi i le mesia. Ia, o le ata le pese na e whai mata pese kirisimasi, asa vea e wha mai ai i ale ngā Gagaifo o Faiva. E le aso, ma le aso. E awalofa atuai i le atunu, pa anga tō tino, share tātou por kalame. Ia, matufa foi. Ia, manuia, ia le malolonga, maleanga i atu i lunga o ala tele. O le tala lea maleanga wha lalo, wha soifuia, lo watu no pele, tau i taia.